annual plan and budget presentation of the city departments. So we are here live at the Gazebo Plaza Rizal this afternoon for our 10th day. So we will be having six presenters coming from the Public Safety Office, Bicol Central Station, Our Lady of Lourdes Infirmary, City Health Office 1 and 2, and Naga City Hospital. So to remind the presenters, you will only be given 10 to 15 minutes to present, and after that, a 45-minute open forum will commence. So to start, let's have the supervising administrative officer of the Bicol Central Station, ladies and gentlemen, Mr. Nonoy Reforzado. Thank you, Shinri. And sa gabos po na yaon nga niya na hapon, mga pag-iribata sa Naga City People's Council, sa Barangay People's Council, mga pag-iriba sa City Hall, na yaon din po nganyan, mga different offices, PSO, yaon pong City Health Office, and of course, kaibanan mi po sa Metro Peso, si Mr. Buendia, ang in charge sa tuyang grow negosyo and cooperatives na an office po yaw ng Unyanig sa Plaza. Ini pong Tourist Action Center, bale an Metro Peso na po nagmamanis kayan. Pero sa tuya pong ipepresentar ngunyan an proposed budget kan Bicol Central Station. Ayan. So ang Bicol Central Station po, we belong to the economic sector of the city government, and ini po ang samuyang vision, a local economic enterprise of the city government of Naga, which provides a vital transportation hub and public facility that promote Naga's stature as one of the most competitive cities in the country and positive image which translated into return trips and sway investment decisions in favor of the city. So ang mission po kang Bicol Central Station, to make Nagaeños happy and proud of their city and of their living faith through continuous improvement of the facility, innovation of service delivery, and inclusive governance. And our mandate, provide a safe, comfortable, and convenient bus terminal facility, generates income and revenue to augment fund of the city government for economic and social development programs and projects to uplift the living conditions of the poor. So ano pala, bago kitang padagos, we would like also to acknowledge the si mga nagdadaralan sa FB Live. Open po kita sa FB Live po, and sa Zoom. May mga participants din kita. Okay, next slide. So, organizational outcome kang Bicol Central Station, pakibalik po. Improve operational services of the facility and economic and financial performance of the enterprise. So on legal basis po, kan existence kan sa tuyang Bicol Central Station, siyempre pertinent provisions kan Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code, specifically Section 17, letter B, das 4, das 1, etc., etc. And of course, City Ordinance number 93-041, the establishment of the Central Bus Terminal, And City Ordinance number 2013-062, the guidelines for the interim operation of the city government of Naga. And then City Ordinance number 2014-007, renaming from the Central Bus Terminal to the Bicol Central Station, and of course, City Ordinance number 2018-065, declaring the Bicol Central Station as among the local economic enterprise of the city government of Naga. Next slide. So, balikan lang po para po makapag-report sa Indo ang Bicol Central Station sa iyang accomplishment in 2022. So, bale ini po si
investment plan kan Bicol Central Station kan 2022. So, number one, so sa iyang PPA, provision of safe, comfortable, convenient terminal facilities and services. And pinag-propose mi po kan 2022 na magkaigwa po kitang construction and installation of entrance and exit gates for the riding general public para po makapag-comply kita sa Department of Transportation Office, especially si Office of the Transport Security. Ano po, ini pong sinasabi ko pong ini, kabali po ni duman sa programa kang national government in terms of the security program. Ano po, pero yan po ang expected output. Kung ma-imagine po nindo, pinagplano ta po ang Bicol Central Station na magkaigwa itong garo pagmalog kabaga sa airport na igwang X-ray scanner, ang mga baggage, hilingon, kung ano ang mga laog kayan, all for security purposes. Nasikaso taman po with the help of the City Engineer's Office na magibo si Program of Works. But unfortunately, they po napondohan. So, they po siya na-implement, may pong fund. Okay. Sa mga compliance na po with the accessibility law sa DILG, DOTC, and LTFRB regulation to see to it na dapat perming maintain ang facility in terms of the cleanliness and the orderliness and through our MOE, masasabi naman po na 24/7 ang satuya pong facility, pigo observe po yan permi. And we have personnel na 24/7 nagmamanage kang security, kan orderliness, pati ang kalinigan, especially po kang satuyang mga public comfort rooms sa Bicol Central Station. Next slide. Ayan, nasabi ko na po, si pag-maintain kang peace and order. And of course, to see to it na ma-implementa ang satuyang mga terminal policies and guidelines. And in 2022, last year, operational and installed and functional, of course, ang satuya pong mga CCTV sa Bicol Central Station na nagagamit na po ngunyan, especially sa madalian na pag-solve kung may mga nangyayari or para ma-prevent kung ano man ang pwedeng maraot na mangyari sa terminal. Ayan, si annual or regular na random drug test na ginigibot po sa terminal because we see to it na ang satuya pong terminal is drug-free. Ano po, so last year, nagkaigwa po kitang random drug testing twice and iyan po si mga result. Kan July 20, nagigwa pa po nganing nag-positive out of 104. Sarong bus employee and sarong tricycle driver. Out of 104, may dua pong nag-positive, ibalik na po. And kan September 8 to 9, out of 210, magayon na po si resulta, 0 si positive sa random drug test. Next slide. Yan, si regular consultation dialogue din po na ginigibot sa Bicol Central Station. Before po kan pandemic, igwa kita kan ginigibong quarterly, sa may annual, kumbaga sige-sige po ang ginigibot ang konsultasyon dyan. But medyo si satuya pong budget, especially last year, medyo kadikit. Saro lang po sinakandaktang consultation kan 2022. And letter B, si management and operations, si pinaka-target na po kan 2022, mabawi si inabot na kalugihan kang satuyang facility for the calendar year 2020 and 2021. Si kasagsagan po yan kang pandemic. So, si target dapat by 2022,
itong nalugi kang nakaaging 2 taon mabawi tulos. And i-detalye ko na lang po yan sa mga masunod na slide. And may big request po kita na additional accountable and technical personnel. Out of the following mga positions na pag-recommend ta po, only 2 revenue collections clerk, 1 ang na-create po through Sangguniang Panglungsod Ordinance Number 2022-084. Next slide. So, ini po si revenue management highlights kan Bicol Central Station. So, despite the normal operations of the Bicol Central Station recommenced by July of 2022, last year po, halos si operation kang Bicol Central Station garo naging normal siya kan July na. Pero po, we were able to meet our main objective to recover losses incurred for the calendar year 2020, which is negative 3.6 million. And for the calendar year 2021, negative 7.2 million with a total of negative 10.9 million. So kang nakaagi pong 2020 and 2021, negative 10.9 million po si kalugihan kang Bicol Central Station. Pero kan 2022 po, we were able to generate gross income amounting to 37.2 million. So, igwa kitang gastos na 26.1 million. Si Satuya pong pampasweldo yan. And then sa maintenance and other operating expenses. So, igwa po kitang net income na 11 million. That's why, masasabi ta po na si Lugita kang nakaaging 2 taon, nabawi ta po tulos pag-abot kang 2022. And ang sa iya pong inapod na financial self-sufficiency is 142.25%. So yan po si graphical presentation. Next slide. And para magkaigwa po kitang idea kung saan po naghahali ang mga revenue na kukuha kang Bicol Central Station. So, ang pinaka-bread and butter niya po, siyempre, hali po sa mga bus terminal fees, which accounts for 61.96%. Ang sunod po kayan, si lease, stall, space rentals, which is 27.6%. And other facility services, 10%. And miscellaneous income, actually 0.27% lang siya. So, ang pinaka bread and butter, of course, dahil bus terminal siya, is bus terminal fees. Gustong sabihin, pag dako lang biyahe, marayang income ta. Pag mayong biyahe, mayong income. Pag nababawasan ang biyahe, mapabawasan man ang income kang Bicol Central Station. So, ini po si comparative net income and financial self-sufficiency percentage from 2019 to 2022. So, kung may hiling ta po sa graph, yan kan 2019, pero mimi pong pigbabasihan, si 2019 tayo po yan ang targetang makabalik ulit. Dahil kan 2019, si nagita po dyan na net is 28.8 million. Kaya halang kampong sa tuyang FSS, which is 230.6%. Wherein, ang pigre-require po kayang DBM, at least ang mga local economic enterprise, ma-reach lang itong 100%. Pag naglangkaw siya sa 100%, gustong sabihin, nag-i-income ang local economic enterprise. Pag nagbaba sa 100%, gustong sabihin, nalulugi. Yun na itong mga local economic enterprise na pigsusubsidize na kang mga local government units. So, yan. Okay, so, ini naman pong graphic D, si sa tuyang revenue performance, kumailing ta from 2008 at 2008 to 2002. So, ini pong yelong ini, iyo po yan ang income, iyo po yan si time, wherein iyan po pig, mamanage kang private.
So mahiling ta po, pun kang pag-manage po yan kang city government. Naglangkaw po, mas naglangkaw si nagkuko ang income kang city government of Naga. Next slide. So ini po ang adopted SDG goal kan Bicol Central Station to develop quality, reliable, sustainable, and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure to support economic development and human well-being with a focus on affordable and equitable access for all. And ini po talaga si actual ming proposal ngunyan na for 2004. Ini po si pig-submit mi po. Diyan po sa General Administration and Support, GAS, ang naka-reflect po dyan, si Personal Services. Iyo po yan si estimate me na magagamit ng opisina sa mga permanent and casual employees of the city government. MOE, yan pong 6.5, iyo po yan si estimate me na magagamit para man sa satuyang mga job order. And then sa maintenance and other operating expenses, sa operation, 6.1 million ang nahihiling mi pong propose po kang samuyang opisina sa maintenance and other operating expenses. And para man masuportahan si operation, again, pigbalin mi po giraray itong samuyang PPA for security infra improvement. Kaya laag mi po giraray dyan. So samuyang proposal na magkaigwang X-ray baggage scanner, temperature and metal detector installed sa Bicol Central Station, amounting to 4.6 million. And then bus and exit mechanical boom barrier sa terminal. Ito pong sa laugan kang mga buses. Dahil ang plano ta po, dahil nahiling mi po sa Bicol Central Station, sige pong dakula kang ginagastos ta para sa mga empleyado. Kumbaga nagapradako lang sa tuyang mga empleyado dahil itong ibang mga services is manual. And through this mga proposal mi po, sa hiling ta, pwede tang mabawasan ng empleyado na nagigibukan manual. Halimbawa, ngunyan po, manual pa dyan ang satuyang pag-assess ng terminal fees. Pero kung ma-install po through the aid of technology, ang mangyayari po, itong mga buses na malaog, kumbaga magamit na lang sinda ng card. And then pagluwas ninda, walang boom barrier sa exit, matap lang sinda kang sa indang card, automatic babawasan na itong terminal fee, saka mabukas si boom barrier, and pagkakaluwas na si bus. So maya na pong intervention, human intervention sa part na kan service tang arog gayan. Alagad, igwa pong instruction na tinaw sa tuya ang budget office. Na number 1, sinda na bahala sa personal services. Kaya kinaganan to dyan, care of CBO. And then sa maintenance and other operating expenses, si mga gastuson sa gasolina, sa mga JO, and then sa, ano pa ito? Electricity expense. Sinda na daw pong bahala. Ini pong mga may shade na green. So, ang instruction po kang budget office, ang budgetan mi na lang, itong samuyang ceiling na 2.1 million. So, kaya po ang ginibumi, nagkaigwa po kaming mga adjustment, pero daw ano pong adjustment gibuhon mi talagang kulang. Kaya ang ginibumi po, igwa girare kami ng additional proposed na 256,000. Saan po yan mapapaduman? Kung maririsata po ang traveling expenses, kan 2023, Mayo pong budget, so, pig-budgetan mo po yan ng 6,000. Iyo po yan si piggagamit kang samuyang mga liquidating officer na nagdi-deposit kang samuyang collection sa Bicol Central Station pasiring sa bangko.
and then pasiring sa City Treasurer's Office. Dua po yan na empleyado, duwang permanent employees, at the same time sinda si liquidating officer, na nag-ano lang po, pa-public transportation lang mong gamit para makadeposit kang collections kang Bicol Central Station. So, yan po. And number 2, ini pong accountable forms. So, kung mahihiling ta po si budget pong tinausamuya sa kan 2023 is only 200,000. Pero ang actual po talagang ginagastos is 394,640. Naiintindihan mi po, naiintindihan mi man ang sitwasyon. Taka nakaaging 2021, halos mayo man operation si terminal. So mayo man kaming binabakal na accountable forms. Kailang kan 2022, naggagawa na po kitang operation. Halos sabi ko po nga ni Kasbago, July man lang nagpuon. Kaya kadikit pa man lang si kay Puwanta. Kaya lang ngunyan pong 2023, nahiling ta na iyan 200,000 is kulang na talaga. Ta halos 100% na po ang operation kan terminal. And more so by 2024. Kaya po ang samuyang proposal is 394,640. And ini pong printing and publication expense. Mayo pong kinag na budget kang nakaaging taon. Iyo po yan, si budget na ginagamit mi sa pag-print kang terminal pass. Ito ginagamit sa assessment. Kung babayaran ka mga buses, etc. etc. Kaya naglag po kami dyan ng 200,000. Kaya po si ibang mga item na ang mga budget mi is 100,000, especially ano po yan, para sa maintenance kang building, kang facility, kang terminal itself, binarabaan mi na sana po para makapag-comply po kita sa budget ceiling. But again, kulang pa po ngani. So from 2.1 million na budget ceiling kang Bicol Central Station, nakikiulay po kami na madugangan nin 256,000 for the 2024 budget. Yan, recommendations, action requested. Halos ini pong recommendation ming ini kan nakaagi pa pong 2023 ini. Iyon na po ni Speaker recommend me kasi si Office of the Transportation Security pig-approve na po si plano kang Bicol Central Station manungod sa iyang security. Ano po? And para makapag-comply kita duman, itong mga pig-propose me pong ito, kabali po duman sa plano. Kaya lang, kan 22 po nga na yan recommend si ma-install si X-ray baggage scanner and magkaigwang tultul na entrance for passenger for the general public ang Bicol Central Station. Kaya lang po, di po napupunduhan. So, si first phase kan installation kan CCTV na implementaman po last year. And yan, ang sarami pong plano pa na magkaigwa po ng fire hydrant sa Bicol Central Station para although may kataid po kaming may kataid kami diyan na kinputong, pero ang pigihiling ta po kasi si itong dapat pag nagkaigwa ng kasulo sa logang terminal, may immediate na action tulos si personnel kang Bicol Central Station. Para din mapahiling ta, especially sa satuyang mga tenants, na ang satuyang facility is ready sa mga arugay na sitwasyon. So nag-request naman po kita kayan sa MNWD, especially kay Mr. Mongoso, na malagan ng kita ng fire hydrant. And once na malagan ng kitang fire hydrant, and that's the time siguro na we can purchase equipment for firefighting equipment. And ini po si sinasabi ko sa bago, installation of RFID-based automated parking system para po si mga manual na ginigibo sa terminal magina pong magkaigwa ng aid and technology. And sa paagi pong ini, mababa po ang
gastos kan terminal pag-abot sa mga pagpapasweldo sa tao na nagigiribok atong manual na ito. And then, syempre, pag nakakapagtipid kita sa ginagastos ta, mas malang ko po itong ano nga po kaniyo, mairirimitang income, net income sa City Government of Managa para magamit pa sa ibang mga proyekto. And that's all. Thank you. Right. Thank you so much, Sir Nonoy. So the floor is now open for your questions and concerns regarding Bicol Central Station. So questions po. May kahaputan po ba hali sa audience? Sa Zoom po, igwa po ba? Hello, hi Chimri. Hello. Bilang nasa transport sector, yung po baga kita dyan pilahan sa lawag ng mga tricycle, Yung haloy ni naman nahihiling na pag nag-uuran sa kamainit, kung mahiling ta po baga mayo kaya ang bubundig diyo. Although may nakalag po doon man itong signage na stainless siguro ito. Pero pigihiling mi man siguro baka pwede man siguro makaano ang mga nasa transport pati si mga sa pasahero nakakaabot kaya po sa Masamuya bilang nasa transport po duman. Itong pag nag-uuran sinda nagbababa asin nagsasakay sinda pag nag-uuran nababasa po sinda. Kung mahiling ta po tong kalabaan na ito magpunding sa luwasan in exit saka duman sa may baba na to. Minsan nga dahil na po baga ginagamit itong mga nakaharang duman ng tubo digdi na sinda shortcut na baka po siguro na may budget man po kita sa infra kasali to sa programa o kung sakasakali po ma-request ang nasa party kan transport. Iyo po to. Ang pandua pong kaputan, duman po sa pag-transport, kang collection, kang hali sa terminal na sabi ta po, binadgetan ta, pero sinda nagko-commute lang. Siguro po, gibuhan tang dapat maging secure ang satuyang kwarta kang hali po san. Ta kung iko-commute ta po yan, dahil man po maaraman, baka may mga nagpaplano man dyan. Siguro baka kung pwede, servisa na lang o pwedeng apo doon ng bangko kung ano na lang po duman. Ilikay ta po sa disgrasya ini duwang taong inipig sa sabit na. Salamat po. Opo. Primero, inutong ko po gartong pandua, si security kang pag-transport kang collection. Actually, permi man pong may kaibanan na safety officer ang satuyang daw po nagagamit sinda ng public transportation. Although, kang mga nakaraging taon nag-request man kuta kami, magkaigwa man ng service, pero aranta po, medyo mas dakulang gastuson pa yan kung mabakal kitang service. And minsan, nagre-request din po kami ng availability, especially sa office ni Sir Rene, kung may available na service sa City Hall na pwede mong magamit pag-transport. Yan po. Pero ang number one na consideration, ito sir, na we see to it na itong sa tuya pong pag-transport, pag-deposit kang sa tuyang collection is safe. Po. Pandua, ito pong garo suggestion na magkaigwang garo sabihin to ng atop itong pigpipilahan kang mga tricycle. Iya po. Number one po siguro, sige po ihapot ta po kung sailing ta pwede ito. Kung pwede po ito na magibuhan kung sa lugar, kung posible, si legality, hihilingon ta po muna yan kung pwede. Pandua, yan po, ipapakiulay ta po na mapondohan. Siyempre po, pag napondohan yan, mapapagibot ta po tulos. Anyway, para man po yan sa para sa tuyang publiko. Opo. Thank you so much, sir. So may questions pa po kita hali sa Zoom. Mr. TJ Cruz. Hello po, good afternoon. Good afternoon po, sir.
Sir, may question na po ako. Regarding po dun sa propose po nindong hydrant and equipment. Um, Actually, ang alam ko po, sir, matagal na po itong compliance ng BILG sa mga establishments ng government. Tapos, ano po, sir, kung magre-request po tayo ng mga fire extinguishers, pwede po siguro tayo mag-allot ng budget para sa pag ano din po, mag-allot din po ng budget para doon sa pag-training pa rin ng mga staff regarding sa paggamit po ng tamang paggamit ng mga fire extinguishers, mga equipment, ganyan. Okay po. Thank you, Sir TJ. Ulitin ko lang po yung utron ko lang po si proposal Ang big propose mina po mismo is fire hydrant para ma-training. Siyempre pag may fire hydrant ka, ang kay po na diyan ng mga equipment si fire hose. Ito talagang pang garo mga bombero na. Kasi nahihiling mas grabe ang nagagastos pag sige kitang bakal ning extinguisher. Ito nag-i-expire. O nag-i-expire kasi ito eh. Although, para maging compliant ang Bicol Central Station sa Aruggayan, igwa po kita mga Aruggayan. Kaya lang ini pong bigla plano parang long term. Nadain na kita pag nag-expire, taday managamit, mabakal ka na naman. And nahihiling ta po ng sa tuya mga personnel sa Bicol Central Station, especially the Public Safety Unit of Bicol Central Station is capable na gibuhon po ini. Dahil before pa po kaini, igwana po kita dyan mga personnel na train na pagabot po dyan. And pag nagkaigwana po kita kaini, of course, magkakaigwa kita ng retraining ulit sa inda. And para sa iba pa din, especially si member, dakot po kita kasing pwedeng makaibanan para sa project na ini. Si inaputang community, BCS community, wherein si mga porter, si mga vendor, nayaon dyan, si mga dispatcher, pwede tatong matukdoan para maging katabang tasinda in kaso may mga arog kayo na sitwasyon. Thank you, Sir TJ. I hope na simbagan ko po si question. Thank you, sir. Mr. TJ, may ano ka pa? Additional concern? Wala na po. Thank you so much. So, questions pa po? Ako po, may dadagdag. Sige po, sir. Baka po maghapot, o ano nga yan, gusto ngayong bawasan si mga empleyado. Masaray na nga ito, di mawawaran nga itong trabaho, di ba? Sailing ko po dahil. Kasi si mga empleyado, ay yun yan, si apot ni ma'am. Ayo po. Araw po kayo kung ito po kasing plano ta na makaganan dyan ng gate na igwang mga baggage x-ray scanner, etc. Kung dito po ma-implement, may sarap pa po kitang option. Ma-implement itong sa tuyang presenter ko po kasubago na automated billing and collection system. Kasi pag na-implement po ito na kung saan nagbabayad po ang mga buses sa paagi kang terminal fee, mababawasan po ang tao sa operation. So, idadagdag ta duman sa Public Safety Unit, Bicol Central Station. And in that way, magiging sufficient na po ang mga tao na babantay sa kada entrance and exit kang terminal. Takmailing ta po baga ang terminal kasi dakulon siyang agihan, laugan, luwasan, dakulon siyang entrance and exit. So, kung ang gagamiton ta po, mga personnel, dakol na tao ang kaipuhan ta. Sa ngunyan po kasi, sa 24/7 ng operation ng terminal, for every team, sa kada 8 oras, igwalang kitang mga nasa 4 na safety personnel.
na day po kakayahon na mabantayan gabus na luwasan sa kalaugan kan terminal takulang ang tao. So, yan po. Day po mawawaran trabaho. Tatawan ta lang po ning ibang responsibilidad para kapag comply po kita duman sa ano yan, pinagmamando sa tuya, especially kang Office of the Transportation Security. Thank you. Thank you po. Last question po kay sir. At na may duwa pa kong kaputan. Si mga report kaya kasi mga nasa transport tricycle. Si mga haling sa Milaor na may prangkisa, kung may hiling tayo itong may mga nakaka-arabot duman kadakol po yan, tuwing aga, nagralag duman sa terminal, naghahatod ning mga pasahero. Siguro okay man ito, maghatod sin na pasahero duman. Pero ang nangyayari kaya, si itong mga imbis na sa tricycle na si pasahero na dapat puta na makuha na, sinda na maghatod duman, na kung sa inan boundary katong prangkisa, katong sa Milaor, may mga number man po, talaga may mga body number. Nagralaw po duman, salo po yan sa report man, kan si grupo duman. Ang panduwa po, kamusta man po ang income kani yung may hotel po baga sa taas, sa kainin sa LCC po. Pero ang taon po ay yung sa LCC, kontrata kaini yung sa LCC. Yun lang po yan duwang iyan. Primero duman po garo sa sa manungod duman sa yan, mga tricycle na naghahatod sa yan. E-trike, pero may franchise. Sige po. Siguro po yan. Anyway, arachan yaon si Serene. Mapagulayan mi po garo kung paano ang kayan. And mahapot ko din po, kasi ito pong duwatang grupo dyan sa duwatang Toda sa Bicol Central Station. Actually, organized na po yan. So, igwa man kaming regular na dialogue kang grupong iyan. Makuha ko po ang mas kumpletong detalye manang dyan para mapag-ulayan mi po ni Sir Rene kung ano ang maray na lakdang para ma-resolveran po yan. Panduwa, pira pong taon si lease contract kan hotel and LCC. Opo, ang pagkakaram ko po, garo si lease contract 50 years. Yan po, approve po yan kang 30 or to 50 years. Something like that. So, basta ang kontrata po ninda, approve mo po yan kang City Government of Naga through the Sangguniang Panglungsod. Kung kumusta ang income? Day ko lang po day po ako makakapagsabi kung kumusta ang negosyo ninda mismo. Po? Asio pa po ninda, day pong ito po may kontrata ito na dapat on a monthly basis, nagbabayad sinda kayo sa city government. So, ang po, nag-arkila sinda. And si indang arkila, sa paagi po kang Bicol Central Station ito pigbabayadan on a monthly basis. Opo. Right. Thank you so much, sir. Thank you po. And that's it for our first presentation. Thank you so much, Sir Nonoy Reforzado of Bicol Central Station. So let's proceed to the next presenter. He is the acting officer in charge of Our Lady of Lourdes Infirmary. Ladies and gents, Dr. Mario Joey Blasco. Good afternoon po sa Gabos, Nanayaw Digdi. Ang Our Lady of Lourdes Infirmary is already 8 years in operation. Situated at kilometer 12 Carolina, Naga City. We are DOH accredited and PhilHealth accredited with the most manpower that we have
to serve the upper barangays of Carolina, Panikwason, San Isidro, Pacol, and before Kararayan is included. So, as you can see in this LED, this is our proposed budget for 2024. For the traveling expenses, we have increased to 70,000 from 35,000 last year. And for other supplies, we have also increased to 150,000 from 70,000. For the accountable forms and expenses, we also increased to 70,000 from 21,000. Oh, 30,000, I mean. For the food supplies and expenses, it remains the same at 520,000. For the drug and medicine expenses, it's 3.5 million. We have increased around 500,000. For the medical and dental lab expenses, from 2 million, it's still the same, 2 million. The fuel and lubricants, the same, no increase. For other supplies and material expenses, we increased 30,000 from 120 to 150,000. The water expenses care of the city, and for the electricity, also from the city, it cost from 300,000 to 350,000. The telephone expenses, 48,000, same. Other general expenses, services, this is for the JO and contractual employees. For the machinery and equipment, the medical equipment, we proposed 100,000 from 30,000 last year. For the hospital equipment, we have no proposal for that. And for the transportation, our budget last year was 100,000, but dahil nasira yung ambulance namin, so nagre-request kami ng 150,000 because for the repairs, it cost around 199,000. Pero okay na siya ngayon. Serviceable na. For the furnitures and fixtures, we proposed for a increase of 70,000 from 30 to 100,000. For the printing and publication expenses, we requested for 80,000 increase, so that would be 100,000. For other maintenance and operating expenses, we doubled up the budget last year, so it goes to 150,000. For the capital outlays, we recommended or requested or proposed a for the office equipments, computers for our OPD and nurse station, and for the equipments and medical equipment for the hospital, we have proposed an X-ray and a dental chair. So that would, if you total this for the proposed budget from 9 million to 4.5 million, cost the total is 13.7 billion.
Thank you so much, sir. So we are now open for the open forum. You can now ask your questions and concerns or suggestions. Questions po para sa ILO? Ay, Oli. Oli po pala. Sorry. May questions po para sa Oli. Sige po, Sir Joel. Maray na hapon po, Dok. Ano Yes, kami? sir po. Yung sa ditong 2023 mong program. 2023. Tapi po project ako ng 2024. Yeah, apo. Kasi about the 2023, ano si accomplishment itong January to June. Pakibaba. Anong pakibaba? Pakibaba. 2024 na yan eh. Pwede gani itong 2022. Ayan po yung yung first semester and then yung sunod second semester hanggang July. Yan po yung mga expenses po. Pasensya na, Dok, binaabot pa lang kaya ko. Okay lang po. Ngayon. No problem po. Okay po. Katong last year kaya, mag-present ang Naga City Hospital. Ang naging problema doon nito, ambulance. We found out na ang registrado lang pala ng ambulansya ang sa inyo. Ayun po. And the rest, dae. Nakamuwa po si iba sa Pero, dae fully furnished ang ambulance. Dapat itong mga ambulansyang ito, transport lang. Nagwama po kaming gamit sa loob po. Kaya nga, dae, itong ibang The mga other, ambulansya o other. May mga ibang Kaya- gamit doon. Dapat na ito nakasurat makong ambulance. Dapat na mobile transport. Noted po. Sige, papaano po. Medyo na ko ba lang kami doon sa city property ni Kagawa del Castillo. Only ang sa inyong opisina ang siyang registrado ka DOH. Ayun po. Kaya sa Naga City Hospital, may mga equipment sa laog. Sabi ni Doktor, dahil sa registrado sa DOH. Well, anyway, gusto ko lang pa abot lang yan sa inyo na sana ining taon na ini gamo sa dadalaga ng ambulansya registrado ka sa DOH. Sir, maabot po si Dr. Sanchez. Iyan po ang mga Naga City Hospital. Yun po. Pwede pong ang question pag-abot niya po. So later po, i-raise na po ulit si question ni Sir Joel pag abot kang Naga City Hospital. Thank you so much po, Sir Joel. And igo po kitang question po, hali sa Zoom, Mr. TJ Cruz. Hello po. Hello. Yan. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Sir, may question lang po ako, sir. Regarding po... Diyan po, sir. May data po ba kayo na pwedeng mapakita sa amin regarding sa kung ilan yung... Kahit yung bilang lang po ng mga nag-a-avail ng services ng infirmary. Figures. Updated. Ito kita. Figures. Yung kung sa consultation on a daily basis, when we started, syempre, pagbago, medyo kokonti pa lang yan. Pero as we go on from 2015, it started May 16 to 2018, 19, pataas yung yung census ng consultation. But nung nag-pandemic, bumagsak kami. I mean, kumonti yung nagpapakonsulta because of the pandemic. And Our Lady of Lourdes was a COVID facility that time, during the 2 years. So, yung census that time na consultations, talagang mababa siya. Then we open pag wala nang
admit na COVID patient, i-decon ng decontaminate ng hospital. So open na naman for consultation. Kaya lang nasa isip ng public COVID facility. So kukunti pa rin ang pumupunta. But after 2 years, pag 2022, early months of 2022, nag-pick up ulit kami until now, 2023. We are averaging at least 40 to 50 consultations per day. Okay na ba yan? Sir TJ? TJ, salamat. Okay, thank you so much, Sir TJ. Questions pa po? Coming from the audience here at Gazebo Plaza Rizal. Going once, twice, and thrice. Wala na po. Thank you so much, Dr. Mario Joey Blasco of Our Lady of Lourdes Infirmary. Welcome. Thank you po. So for our next presenter, the third presenter is the Medical Officer 3 of City Health Office 1. Ladies and gentlemen, Dr. Jimmy De La Viña. Hello. Good afternoon, everyone. I will present the proposed budget ng City Health Office, the main office sa City Hall for 2024. Thank you. First slide po. Okay, good afternoon, Giraray. Ito po ang mandate ng City Health Office is to promote, protect, and maintain the health of the citizenry of Naga City. Our vision is integrated quality health services towards healthy and productive Nagaeños. And our mission is to provide accessible, available, and affordable quality health services to health-empowered Nagaeños through dedicated, competent healthcare providers working together within the community and utilizing health-upgraded facilities. Okay, so we have the General man lang yan. Dumana kita sa pinaka. wag na. Mga programs. Sa ano na lang. Sa programs na.
proposed budget. Proposed budget. Okay, this is the proposed budget for calendar year 2024. So, may comparison po from the previous years, from 2022 and 2023. So, ang inutapong pig consider is the creation of the new plantilla positions. And so, then we have several maintenance and other operating expenses. Kung i-compare po yan, mas halangkaw ang proposed budget for 2024 as compared to previous years. Tataas na po. So, di ko na po sasabihin ang mga exact figures. Ano po? Katakul-dakul po kayan. So, sa total po ng mga operation expenses, magiging 41 million po ang samuyang proposal for next year. Okay. And the total appropriations including the capital outlays. Yan po ang capital outlays na po, yan po yung mga plano tang gibuhon sa mga arabot na kung kaipuhan, the total would be around 62 million pesos. So, this was prepared by our OIC officer, Dr. Ronaldo Amaranto. Okay. So, may proposal po ang City Health para mag-create ng mga bagong plantilla position. Si proposal City Health. Balik kita dito sa flash. With the cost of creation. Yan. Taas. Itaas. Baba. Okay, in compliance with the inaapatang primary healthcare law, kay puwan po makakapag-comply ang City Health and the Universal Healthcare ng mga positions for the approval, para maging FELDET accredited na rin kita. So, ito pa ang list. We need around 36 new positions para sa requirement para sa Universal Healthcare Law. So, number 1, dapat may open daw yung Assistant City Health Officer. Okay? So, then, we have to add doctors, 2 medical officer, 3 ang na-propose. Then, several AO down to nurses, midwives, administrative officers, administrative aides, yan. So, in total, we need So, ang total po niyan, we need around 35 new plantilla positions. So, to sum it up, magiging, ito nagbaba na naman. So, total number of, so madagdag po kita ng budget, magiging around 19 million or almost 20 million pesos compared to last year which is only around, pero to, 16 million. So, yan po. So, yan. Ima lang po yan ang essence kang samuyang budget proposal, creation of new plantilla positions. So, okay na po. Thank you so much po, Dr. Jimmy. So, open na po kita for your questions, concerns, and suggestions po. Okay po, sir. Hello.
Doc, ay ano lang po. Hello. Duman po sa Balatas, mabukas na po baga ang ospital, ano? Posibilidad po baga hindi na sa branch ang ospital. Pwedeng daraw si mga empleyadong iba kung sakali mag-operate na ang Balatas. Saka pangduwa po, si Dipmong Nyaw sa Santa Cruz, igwa na po kita dumaning ambulansya. Tako igwa na pong emergency na nag-ooperate na po itong sa Santa Cruz. Primero po, ini pong proposal budget ni po for the City Health Office only. May isa din man pong proposal Arachan po ang Naga City Hospital. Arachan po. Pag nag-abot po sila. Okay. And the City Health 2, Arachan po ma-propose din sila. So, pero alam ko mayo pang ambulance ng City Health Office to eh. Okay na po. Next question po, ma'am. Good afternoon po, Doc. Hapot ko lang po sa City Health po ba, ilang lang po, lang po kasi ang ina-accommodate nila sa dental. Napakalaki po kasing pangangailangan ng ano natin na maasikaso yung may mga dental problem. Good afternoon po. Ako po si Dr. Nalda Moranto, OIC Good sa afternoon City po. Health Office. Opo. Regarding sa dental talaga, dakulang problema mi talaga yan. Yes, Kasi actually kaya pipiraman sa nang sa muyang dentista. So, igwa kami actually tulong dentista. Yan dentista na yan, bako man yan naka-deploy lang yan sa City Health Office. Dinideploy mo yan sa kada barangay. May mga assignments din ako sa kada barangay. May nawawalat lang dyan saro. So talagang nagkakaigwa ng limitasyon pag manunungod sa paggagabot o paghihiling ng pasyente sa mga dental services. Kasi itong duwang ito, actually apat pala, may saro pa pala na sindang tulo, nagbabara-barangay, may mga assignments sa kada barangay. So siguro ang pinakamaray kayan dyan, si mga nasa barangay, iaano nila ko anong schedule kan dentistang maduman na nasasakupan katong dentistang maduman sa mga barangay na to. Actually sa Carolina, duman nga ni may dentista duman kada Miyerkules duman ang dentista. So dahil ko na magkatarandaan sa ibang mga schedules ka mga dentista. Okay, thank you, Doc. Pero sana, Doc, suggestion lang po. Since nag-hire po kami ng mga officer 3 and mga di sana po mag-additional man sana kamo ning dental doctor. Ining yaon digdi na yan Dentista. na ining sa moyang this is only a proposed budget. Actually day man yan matutuparang gabos kang sa tuyang syudad kasi nakulao na maray ang pighahagad ning budget. Siguro pa dikit-dikit siguro aram naman ito nahali kita sa pandemya. Maski nga ni ang pag-promote kang sa kuya mga empleyado, nadidipisilan kami. Kasi dahil nga ni sa limited budget na tinataw sa mo. Nisa naman proposal kasi maabot kayang oras na going kita sa universal healthcare na pigaapod. So, lang propose na ini para lang para lang maaraman yung na pasiring kita duman sa pigaapod na universal healthcare. Siguro hahagadon mi dikit-dikit dahil mi mahahagad na lakdo kasi dipisilo na maray hagadon. Kwartang dakulang maray ang kaykuanan. And sir pa po, Doc, ano po schedule na lang po kang sa dental sa City Health? Sa City Health Office, may aral daw dyan na schedule. Kaya nga sinasabi mo, limitado lang. Kasi itong iba, nakadeploy sa ibang barangay. Okay. Pera lang po talaga si limitado, perang bilang? Actually nga ang inasabi na mga 10 lang. Okay. Pero paano kung pwede madagdagan sa 15. Pero depende kaya sa klase kang trabaho ang gigibuhon. Kasi may dipisilon gabutan, may pasilon. So, day pare-pareho ang sarong kaso. Okay, salamat po, Doc. Sana po talaga 15 naman. Salamat. Hello, ma'am. May idadagdag nga po. Okay, madam. Madam, excuse me. Ganito po, ano pong barangay ka? Taga saan po? Ang Balatas po. Balatas. Kasi po, ma'am, may igot po kami tulong dentista na, minsan
pag may biglaan nagre-request ang barangay, pinagbibigyan mi. Ano? Tapos, halimbawa kung nag-request ang barangay, sana man si official nindo, i-inform po kamo. Para din ako magdaman sa City Hall. Actually Ay, kasi, Doc, hindi naman po hindi naman po kasi na-prevent kung anong day yung magka-problema sa dental yung mga tao. Siyempre, may mga walk-in clients po tayo, di ba? So, ang concern po namin doon, if ever ba na lumapit, kasi kung kulang naman sa pampatanggal ng ngipin, di syempre po, yung choice nila is pumuntang City Health. Kaya lang po nga sabi limited, 10 lang talaga. What about the others? Na talagang sobra na yung ng sa ngipin. Hindi naman po kasi natin talaga malalaman kung kailan yung tao Sige. matutugunan. Sige. I think si Dr. Abranto, kakausapin niyo po niya pong mga dentist namin. Okay. Mas Thank maganda. you po Thank you sa po. magandang Salamat feedback. po sa Okay observation. po. Thank you so much po. Questions pa po? Yes. Yes po, sir. So marahay na hapon po na yung gabos ngayon sa plaza. So ang question ko po sir is very simple lang po. Ngunyan po kaya, bako lang po raw tangipon ang problema ang pagabot. Is there any possible po na magkaigwa na po ng libreng papasta ang City Health Office in the next years po? Pwede mo mapag-ulayan yan. Ano? Pero, manggurano pa pasta sa labas. Sir, January, nagpapasta po ako 500 po. So, dako lang budget ng kaipuan. Actually, nag-ulay na kami kaya ni Kagawad Jess Albios tungkol sa bagay na yan. Pigpaplano yan. Kundi isang ngunyan day pa kaya napaplansyan maray. CHO2 muna po. Okay, thank you so much po. May additional concerns pa? Okay po. So thank you so much po, Dr. Jimmy De La Viña of City Health Office 1. So for our next presenter, we have the Admin Officer 2 of the City Health Office 2, Ms. Laura Briones. Hello po, good afternoon. Good afternoon po sa Gabos, sa muya pong head, Doc Amoranto. Sa Doc Ervin, po sa tuyang Dr. Doc Blasco. Sa muya pong head nurse, nandito po si Ma'am Leia Perinya. Si Doc Jimmy De La Viña po. And sa muya pong staff, si Ma'am Miss Hannah and Miss Raquel Mandalastas. As in, sa tuya pong pagtaong galang man sa mga kaibanan sa City Hall, may mga department heads po dyan. Diyos maray na hapon po sa Indo. I am representing po City Health Office 2. Yan. Pero bago po itong samuyang proposed budget, kadikit lang pong background. Ang City Health 2 po was built 2 years ago. So, pero nag-start po siya in operation last October 17. So, we catered po OPD or outpatient consultation, and si dental services po, nag-start po yan ngunyan na February. So we have 10 barangays catchment area that includes Barangay Sabelia, Bagumbayan Norte, Bagumbayan Sur, Mabolo, Sabang, Calawag, Igualdad, Liboton, Tabuco, and Santa Cruz. So yun po yan si mga hararani duman po sa City Health Office 2. So, ayan po, located po siya duman sa Santa Cruz. Yan. Si mga nagdadaragog po dyan na, dahil pa duman aram, kung saan po nga ang City Health 2, duman nga, pero aram ninda itong event center ngayon kang siyudad, medyo taplis lang po yan. Duman po yan, kaya medyo may distansya po, digdi sa tuya. So, medyo harayo po. So, pigsabi ta pong pig-cater tatong si mga hararaning barangay. So, sa 10 pong bulan, nasa pa lang po kami, kasi baguhan pa lang. Sa 10 bulan pa lang po, igwa naman po kami na-accomplish. Ini po ang content kang na-accomplish activities kang CHO2. We have monthly OPD census, trainings and seminars, MOP medical mission,
school affiliation, fees charges, Operation Claro. So ito po ang mga documents ayan. Ayan po yan si OPD consultation, yan, si mga outpatient. Ayan po si pag-admit sa inda, si entertain sa inda sa tuyang mga midwives, as in ang iba pa pong nurses and service providers. Okay. Next po, ayan po, ang samuya pong head, duman sa CSO2, si Doc Cabral, nagka-casting po siya. Ayan, another activity po. Ayan po yung mga pictures kahit itong pag-attend din na rin mga trainings like basic life support trainings, PSI skills training. So next slide po. Ayan, yan po yung pag-attend po na PhilPen orientation, SBITA training, planning for mental health training, and PIR on DRRMH po. So another slide. Yan po si pag medical mission po duman sa Kararayan, sa Missionaries of the Poor. Next slide po. Ayan, yun po yun si mga estudyante from University of Nueva Cáceres. Hindi po yung mga nag-affiliate po sa Satuya, nagtarabang na kulaon na tabang po sinda, pagyaan po sinda sa Satuya na nagre-render kang service ninda po. So next, ayan. Diyan, ang to po, igwaman po in manpower. We have 29 personnels. We have 14 medical personnel that includes doctors, nurses, midwives, nursing attendant. So sa admin personnel po, we have 4. Ayan po, admin officer, admin aide, cashier, records officer. Sa dental po and pharmacy personnel, we have dentist, dental aide, and pharmacy aide. We have 2 utility workers, and we have 5 security, and 1 ambulance driver po. So, sa ngunyan po, ipasan na po ini ang nasa plantilla position. Sarong midwife, sarong administrative officer 2, 1 nurse, attendants, 1 cashier, 1 dentist. Sa casual man po, may sarong kaming administrative aide, may nursing attendant, may nurse, security guard, and medical officer. So sa contractual, we have 2 midwives, 5 nurses, and sa job order po, yun po may 4 na admin aide, 2 utilities, 2 security guard, and sarong 1 dental aide. So, kung mahiling ta po dyan, ikaw po dyan nakared na, gusto sabihin po kayan, bako po yan sa muya, bako po sa muya ang budget po kaning sa indang salary. Like, po kaining, sa muya pong cashier, ang salary niya po, ang budget na po, yaon pa sa City Treasurer's Office. So, arong man po kang nursing attendance, ang sa iya pong budget na pa sa PSO, and security guard. So, sasabi ko lang po ini kasi dahil po duman kabali sa personal services po dahil po hali duman ang sa indang mga budget po. So, iyo po ini ang proposed plantilla position. As per DOH compliance, we have, kaipuhan. Well, we have need 2 medical officers, 1 nurse 2, 1 nurse 1, 1 midwife, 1 midwife 1, 1 midwife 2, 1 radio technician, si parang radio technologist, radiologist, yan. 1 medtech, 1 nursing attendant 1, 1 administrative aide 4, 1 driver, 1 security guard, 1 pharmacist, 1 assistant administrative officer, and 1 supply officer. So, iyo po yan ang kaipuhan mi po ngunya na pag-abot kang mag-full blast na po ang samuyang facility. So, from February 7 to August 8, we have, may mga fees and charges na po kami, may income na po ang CSO2. Ang pighagad mi po dyan na charges, syempre po ang inot po ta dyan, ito po for record and follow-up purposes po. We have to, the patient have to provide patient card. Tapos pag nawara po, may charges. Ang medical certificates, tooth extraction, dental certificates, circumcision, nebulization fees, health certificate, dressing of wound, and GT insertion, and catheter insertion. So next slide po. Sorry po. With the amount po of 140,000 pesos po. Yan. For other services po, please, yun na po itong nahilinta sa picture, si Doc, nagka-casting na po siya, and orthopedic cases and mental health cases. Next slide po, please. Ayan. Ayan po ang abstract of remittances po as of August 8. So, from February
Igo po kaming 87 patient from, 87 numbers of, na-issuean yung patient card. Tapos po sa lost card, extraction, for the total po, hindi ko nasaro-saroon siguro, for the total of 5,890 pesos. For the month of March, we have 24,840. For the month of April, we have 19,910. For the month of May, we have 17,860. For the month of June, we have 12,950. Sa July po, we have 45,370. Pag August naman, we have 7,360,000. And from August po, kang August 8, 6,000. We have 13,360 for the total of 140,180. Ayan po. So, next slide please. Ayan. Yung po ini si mga expenses ka nakaaging, ayun ngunyan po, ngunyan na 2023. Sa office supplies po, we have 33,250. Janitorial supplies, we have 33,250. Medical supplies, we have 700,000. Drugs and medicines, we have 1,400,000. For the general services, we have 337,260. May revision 1 po kita na nag-amount ni 91,000. Sa reversion 2, abot po sa 39,554.12. For the total of 2,634,314.12 po. So, next slide po. So yan po yung si budget for 2023. We have 11,500,904. Iyon na po yung kabalimin na po si 1 po dyan, si City Health Office. Sa personal services, we have 8,783,644. Sa MOOE po, we have 2,717,260. Next slide po. So, digdi po sa graphing, digdi mi po pahiling na ang number po o kang patients na na-serve na po. Since January, medyo hababa pa po siya. Ayan, medyo hababa pa po kang month of January. So, nagtaas na po siya. Mag-start na po itong nagdire-diretso na. Kung saan po, nagkaigwa na po kami dyan ng dental service. And then, yun na po ito si paglalaog kang mga estudyante, ito mga immersion student, nakaipuhanin mga medical certificate na may kadikit po ng mga charges. So, medyo nagbaba po sa month of March, 937. Sa month of April, yun na po. Ang sarong factor po duman, ito pong weather, po. Ayan, itong sa tuya pong yung pagbarabagyo, medyo dikit po sinaglaog. So, nagtaas naman po siya kang May. We have 889 patients, 889. Pag June naman, kapantay na 900 patients. And then sa July po, medyo nagtaas naman dahil po naman sa mga napadagdag po itong mga medical certificates naman, as in health certificates, katong mga nagkukuraanin mga certificates pa, kahitong mga matrarabaho po. Ayan, kaipuhan po. So, next please. So, kung iga po kitang kung ang sa tuya pong mga naging nabibeneficiaran ka iding mga dikit na charges kang sa tuyang kasi indang consultation, mas nabibeneficiaran man po sinda kang mga libreng bulong. Ayan. Sa month of January po, may total po na 431 persons. Sa February, we have 387. March, 495. Kan April po, we have 245. Kang May, 614. June, 727. July, 869. For the total po of 3,768. So, iyan po, may record po yan na kung si Isay po ang nagkua, anong klaseng yung bulong ang na-dispense. Sorry. Kumpira ang edad, kung mga taga-sain. Yan po. So, thank you po. Next slide, please. Ayan. General Administrative Office. Yun na po ini proposed budget na po ini. For 2024.
So, ini po ang kaipuhan mi sa licensing fees. Okay? We have regulations, enforcement, accreditation, and licensing of City Health Office 2, birthing facility, and minor OR. And then laboratories po, like X-ray, ECG, ultrasound, newborn screening, etc. So, may pig-alalaan po kami dyan, may propose po dyan na budget for this 50,000 pesos. For procurement and supply management, we propose 700,000. All the needed and other supplies, needed office supplies, 250,000. We have other supplies and janitorial supplies, 350, and furniture and fixtures. Last 2023 po, last 2023, we have 70,000 lang po sa budget mi po, dumam. Pero ngunyan po, propose mi, dahil sa dakulang pangangaipo po, kan sa moyang facility, kaipuhan mi po ng 700,000 po, kung sana ma-approve. Next po, next slide po. Yan. Yan. Sa budget po ngunyan, we have 4 million. Last year po, we have only 2,100,000. Medical po, sa medical service and supplies, we have 1,400,000. Sa dental supplies, service and supplies, we have 700,000. Next slide po. So, sa landline communication po and cellphone, dapat po mag-budget kami since yan po kami sa distansyang lugar, kaya po mi po mabudgetanin communication, landline communication, mas kaya po, or kay cellphone, ayan. Sa printing and publication po, we propose 50,000 po. So, the total po of 150,000. So, next slide po. Support operations po, ang budget po nasa mo yung hinahagad for repair and maintenance machinery and equipment. We budgeted 200,000 for medical, dental, birthing, and laboratory equipment for 100,000, and office equipment for another 100,000. The procurement of drugs and medicines, yun na po ang pinaka-importante. Yung mga supplies sa dental, vaccines, birthing, laboratory, minor OR supplies and medical supplies. We propose po 4 million pesos. So, sa triads and breastfeeding area, nagbudget man po kami ng 1,500,000. Dahil po duman sa triads area po, mas may kaipuhan po kang facility. Ito po yung may mga another equipment po sinda or office supplies like computer or printer like that po. Sa kaigwa pa pong iba, nakaipuhan na maray sa ano. Sa birthing man po, kaipuhan mi po dyan igwanin mga additional ano po, na gamit like mapalaag po ni lavatory, mga ano po kayo. Sample lang po. Next slide please. Yan na po si sa traveling expenses and local training expenses, we have 1,500,000. Iyo po ini si pag nag-training, kaya may travel expenses po na nakalaan po na dapat sa accommodation kang mga trainings o kaya sa mga speakers na iniimbitaran ta po, mga tokens sa kaipuhan ninda, as in iba pa pong programs. Next budget po. Next. So, ini po ang programs related to training expenses, okay? We have vaccination program for 2 employees, wellness program for CHO2 employees, newborn screening program, child immunization program, breastfeeding program, maternal neonatal child health and nutrition programs, mental health program, TB prevention and control, health education and promotion program, healthy lifestyle related programs and management of health risks. Annual check-up, ipotong tamang serbisyo at kalusugan ng pamilya, pasi pong substance user program. Yun po yan sinakapaloob duman po sa hinahagan ng budget po. Sa other general services, we propose 700,000 budget. Next slide po. Sa transport service vehicle, naglaan man po kami ng budget of 1,500,000 kasi mayo po kami service vehicle po duman sa harayong itong mga nangangaipo ng mga pasyente na kaipuhan in service na kung pwede mailipat sa ibang hospital, kaipuhan po in service po. Kamayo pa po kami kayang duman. So
Next slide. Other maintenance and operating expenses, we budgeted 1 million. Next slide, please. Okay. So, ang total po proposed budget for the year 2024 is amount of 14,600,000. Ayan. Naga City AIDS Council and Local Health Board, Monitoring Services Naga City AIDS Council, Monitoring Services Local Health Board. Sa mental health program po, TB Prevention and Control and si blood program. Ayan na po. Sa akin na po, ayan. Ayan, next. Ayan na po, ayan ang pinakalas. Thank you po. May hapot po. Ay. Thank you so much po, Ma'am Laura. Thank you po. So, for questions po, the floor is now open. Sige po, Sir Joel. Hello. Maray na hapong giraray. Nailigod duman sa pag-forecast nito kan mga personnel. Ngayon may kulang ka mo duman sa rong personnel na importante yun na maray. Ang property custodian. Dapat igwa ka mong property custodian. Tapos siya ang nagre-record kang gamos na building sa mga equipment. Ang property officer, si mga nagagamit lang yan. Pero dapat, igwa ka mong property custodian. Kabali na pati ang titulo kandaga, si building, siya ang nagpupugol kaya. Kaya kung mapapwede, dagdagan din doon sa rong item na property custodian. Thank you, sir. Nakakaabot po. Regarding sa property custodian, higahagad ko yan. Kundi, siyempre, malaag kita niya, actually, plantilla position kaya yan eh. So, ihahagad ko yan. Yan yan eh, ang sakop kang property custodian na yan, puon yan sa City Health 1. Kasi yan, sakop kang City Health 2 eh. Pati ang Our Lady of Lourdes, sakop ko yan. Pati, ngunyan, by next year, baka magkaigwa kita ng pigaapod na Super Health Center duman sa Concepcion Pequeña. So yan, sakop ko yan. Kaya puwanan ko talaga yan, property custodian. Bako lang property custodian, supply officer pa. Thank you so much po, Doc. Sir Joel. Hello. Yeah. Yan po kaya property custodian. Sa ibaba kaya ang supply officer, ibaba ng property officer. Pero ang pinaka-importante ang property custodian. Sakop yan ka Chief General Services. Yan. Iyan si papel ko kada ko nasa DA. Kaya gabos na building saka daga ka na pugol ko. Kaya arap ko yun sa mga bakantin doon kan DA. Kaya digdi pa sa tuya, importante yun man yan. Lalo sa Indo, maraman nindo kung pira talaga sukol kan sa Indo daga, nagpupugol kaya na ang property custodian. Ang building, lalo pag renovation, ang property custodian na ninahapot. Lalong-lalo na, ang gabos sa opisina, kay po ang inventory, taon-taon. Saka sa inventory, suggestion ko sa supply officer, kung mapapwede, ang sarong building, halimbawa, sarong opisina, di ba yung mga lamin sa mga kung kisay na kaimarian, dapat itataging nindo. Tanganin pag inventory nindo otro, aram nindo kung itong lamisang ito, nag-iro o day. Kaya dapat nakataging ang gabos sa mga equipment. Tanganin madali ulit yan sa inventory team. Thank you. Thank you, sir. Sada po nasibagan pa sa imong kahaputan, as in, makakapot ang suggestion mo po, sagrado mo po Yan, salamat po. For the last question po. Sige po, sir. Hello. Duman po sa budget proposed ni Dungonya, kasali po ang ambulansya. Pira po bagang barangay ang sakop kang Santa Cruz, Paano po kung may mga emergency, kung may po kamong ambulansya ginigibo pa? Pero ang pagkaaram ka itong mga barangay na sakop, dadarahon duman dahil sa huna ninda igwang kumpleto ni mga facility, Pero pagkaabot po katong imbis na idirikta na ninda o sa BMC kung sain, duman pa ta harmas harani sa indo.
Kaya ngunyan po, ang apot ko, kung igwa na pong ambulansya, Opo. saka 24 hours po ang operation indo. As of now po, day pa siya 24 hours. Ang medical consultation po, nagpupunin alas 8 nin aga hanggang alas 4 po. Minsan nga ni alas 5 na, minsan mapauruli na. Igwa pa pong pasyente na nagduduman. Igwa po akong present na may budget, para mabudgetan po kami ng service vehicle. Kasi yun nga po nga niyan, may distansya po ang sa mga facility. Thank you, sir. Thank you so much po. That's it for our fourth presenter. Thank you so much po, Ms. Laura Briones of City Health Office 2. Thank you, Ma'am Sheila. And for our next presenter, he is the Executive Officer and Department Head of the Public Safety Office. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Rene Gumba. Thank you. Salamat po. Maray na hapon po sa Gabus na nag-aantabay, nagdadala, naghihinanyog. Susugo sa tuya ngunyan, ipresentar so proposed budget as in magtauning kadikit na narrative ano so nakaaging taon. So for the presentation, nagprepare po kita ng PowerPoint bilang sa tuyang guide. Sige po. Habang tigpipreparar sa PowerPoint presentation, aram man kang gabos sa Public Safety Office, igdi sa tuyang syudad. Sige, let's go to the next slide. Sige po, next slide. Ano ang Naga City Public Safety Office? It is a coordinative body responsible for the programs and activities of existing units, coordination, offices and organizations in Naga City involved in public safety. At the same time, aside from being coordinative, it is an operational unit responsible for functions and services not presently performed or not adequately performed by existing units, offices, and organizations. Kung yao na po ang ibadigdi sa tuya, kang panahon ni Secretary Jess, ang papel kadto kang PSO, strike anywhere. Kung ano sa kulang na dahil nagigibo, duman aapon sa ibang mga personahes. Kaya igwa kang PSO na yaon sa City Health Office, may mga nasa PNP, may mga nasa ibang agency because of that mandate. Next slide please. By the way, ining background pong pinapahiling, ini so pupunan na bagong Center for Safety and Resilience duman sa Balatas. Mag-groundbreaking kita, garungo niya na August, ang start kang construction. Sige po. So anyway, as a unit of the city government, ang PSO may papel, duman, may ambag, duman sa vision, mission, and even the goals of the city. So just a brief run-through of the city's vision. So we are supposed to be the recognized model of, number 1, good governance and responsible citizenship. Dakulang bagay ini natatawan ng taning doon. Maray na paggobyernar as in responsableng pagiging namamanwaan. Duwang side po. Bako sa nang sa gobyerno, kundi pati sa mga namamanwaan, dakula ang papel igdi sa satuyang syudad. Ikadua, people-centered development. So pagtauning focus sa tao, pagtauning focus sa mga namamanwaan. So the city's services and units are supposed to be geared towards the attainment of people-centered development. And then, abiding faith that express itself in social solidarity and a culture of excellence. So itong pagkasararo, solidarity, komunidad, as in itong kultura ng pagiging matibay. Pag ikataganaga, bako ka lang maribok, kundi matibay ka. So bako ka lang maray magtaram, kundi maray ka din maggibo. So yan so karakter na pigahanap ta sa mga taganaga, sa mga Nagenyo. So again, abiding faith that expresses itself in social solidarity and a culture of excellence. Nagiramduman ko lang i-emphasize yan dahil mapiesta na baga. So pag celebrar kang kapiestahan, inuugat taman duman, ikinokonektar ta duman sa pagpakusog kang sa tuyang komunidad, asin sa kultura kang pagpapatibay ta sa kada saro sa satong komunidad. Okay? Now, in this process, participatory urban development in the country and in the Southeast Asian region will be our path to development.
Next slide, please. We also share in the mission of the city. Pagtarabangan ta na maging maugma asin inuorgulyo kang lambang Negueño ang sa iyang sadiring syudad. Asin ang pagkabuhay, ang pagsasabuhay kang pananampalataya. Okay? So again, the anchor on inclusive governance and citizen participation. Next slide, please. So the functions of the Public Safety Office is defined in an ordinance. Ordinance 2005-056. So ini po, i-clarify ta lang. Mayo ning national unit na nagre-regulate sa PSO. Unlike the mga health offices na igwang Department of Health, unlike the other units na igwang mga national agencies na nagre-regulate. The Public Safety Office is a local innovation. It actually started in the city of Naga, and now it is being imitated all throughout the country, from the provincial level down to the municipal level. So maski magsaing ka mo, may mahihiling ka mong PSO, ng mga munisipyo. But take note, they are not formed into one coherent national regulated organization. Ang satuya sa Naga, ang nagtatausa ng mandato sa PSO, iyo ang ordinansa kang syudad. So, dahil kami pwede magluwas sa syudad, igdisa na sa laog kang syudad, ang samuyang trabaho. Dahil mi din pwedeng i-impose sa mga patakaran mi sa luwas kang syudad o arugon kang ibang mga munisipyo dahil dahil misakop, dahil yan kabali. Mayo ning national na mandato. Naisip ko lang minsan, maray na maraot man. Because of that innovation, we have been recognized also. Way back, kang panahon pa kang sakuyang pigsunudan, si Konsehal Lito del Rosario, labo-labo so ikot ninda kadto sa iba-ibang banwaan kang Pilipinas para iheras so karanasan kang Public Safety Office. And at the end of the day, halos gabos na ngunyan ng mga LGU, igwana ning PSO. Ang sunod mi pong piglalakaw ngunyan, magkaigwa ning national legislation regulating and professionalizing the Public Safety Office. And it doesn't have to be a new agency. It will only have to be coordinated na bakong bara-bara. Pag ang sarong LGU nakaisip mag-create ng PSO na ang trabaho sa na-traffic, iyon na sa nato ang trabaho ninda. So mayo ng protection sa mga personnel in terms of professional development. Anyway, so that's the PSO in the city of Naga with the following functions. I will not be going through them individually. Suffice it to say na we have 5 major functions in the city. One is traffic management. Second is ordinances enforcement. Third is on security, public facilities and civil security. Fourth is on the communications and emergency services. And the last one is on our administrative and training services. Ining 5 trabahong ini, iyo po ang nag-uukupar kang kasiributan kang sa inyong mga pag-iriba sa Public Safety Office. 5 division iyan. And let me just briefly go through each of these division. Anyway, next slide please. Sige po. Next slide. Sorry nagibuming background. Narisan nindot tong background na to. Yan ang magiging stage kang plaza. Although dahil may pa na-check kung iyan so i-adapt na i-construct sa bagutang stage. Anyway, going into the ordinance, next slide. Sige po. Before I get into the budget, just a very brief remarks on the 5 major works that we are doing. On traffic direction, ang pigigibota po, kabali dyan itong inaapod na traffic direction and control. Ini po itong mga pag-iribata na natahaw sa tinampo kapag gurubot na ang trapiko. Itong mga naka-uniform ta dyan sa tao kang tinampo. Their unit is called Traffic Direction and Control. But aside from them, igwa pang 2 units ang Traffic Management Division ta. The second unit is on Traffic Engineering and Safety. Ini po, so nagigiribo kayan mga signages ta dyan na no loading, no parking, itong nagraralaag kang pintura ta ng mga pedestrian lane. And they are equipped with similar equipments like the DPWH. So kung anong sugamit kang DPWH na pampintura sa tinampo, igwamang kita kayan. The kneading machine and all those equipments. So yan ang trabaho kang sa tuyang
Engineering and Safety Division. Pangtulong unit kang Traffic Management Division ta, iyo po itong Public Transport Regulation. Digdi naglalaog si Pirming Kaulay na Sir Hill, na kagawad, itong pag-abot sa concern kang mga trimobile, padjak, pag-abot sa concern kang mga jeep, igwa kita ning sarong unit, itong inaapod tang Public Transport Regulation Unit. Ang focus kani, iyo ang magantabay sana, as in mag-responde sa mga reklamo, pangapudan, kang sa tuyang mga kahimanwa, including the accreditation and monitoring of TODAS, PODAS, and other associations. So, iyo po iyan ang tulong mayor na units kang Traffic Management Division. The second division of the Public Safety Office is Ordinances Enforcement. Ini man, so pirming may kaiwal na division. Ini kaya, so, naggigibo kang pag-wheel clamp, nagigibo kang pagdakop kang mga vendors na mayo sa lugar, so pagdakop kang mga obstruction na nakaka-apekto sa satuyang trapiko. So this is the first unit of the enforcement division. The second unit is on the COMET, itong dati tang inaapod na COMET, Ordinances Monitoring and Enforcement. Sinda ang kairiba kang Treasurer's Office pag may joint inspection team. Sinda man ang kairiba kang NEMIS pag madarakupan ng karne. Sinda ang kaiba kang DTI sa price monitoring. So this is one full unit in our Ordinance Enforcement Division. So the third division of PSO is our Communications and Emergency Services. Our Communications and Emergency Services is the central communication center of the city. Ang familiar ka mo sa COMSEN, Gabos na barangay nakatutok sa COMSEN. Gabos na facilities kang syudad nakatutok sa COMSEN. And gabos na mga emergency facilities nakamonitor sa COMSEN, including medical, police, and Bureau of Fire responders. So gabos ini centralized. Kaya ini yung sa tuyang Communications Division, dahil nagtuturog, 24 hours ang operation, 3 shifts, 8 hour per shift. Yaon yan duman sa tuyang Blue Room, ang sa indang opisina. Yaon din duman, nakamonitor na ang sa tuyang CCTV and traffic management system. In fact, sinda po ang iko-converter ta sa satuyang command center na ilalaag digdi sa building na pigpahiling ko kasubago. The command center will house our traffic management, security surveillance, and other situational awareness platforms for the city government. So, pag nagduman si Mayor, gusto niya mahiling ang kamugtakan kang syudad, iyao nagabos. Puun sa CCTV, hanggang sa GIS map, hanggang sa incident reporting, yaon dyan sa tuyang command center. Okay? And the last one, second to the last, is on the civil security. Ini pong security group ta, iyon iso pinagpipreparar ta sa duwang trabaho. Inot, pagbantay kang mga pasilidades kang syudad. Arog ka ining plaza. So ang nahiling nindong duwang pugi dyan na PSO, sinda ang naka-duty digdi as part of the security unit, security division of Public Safety Office. Ang ikaduwang unit, itong inaapod tang Special Concerns and Event Security. Ini itong nagtre-training man for VIP security, for event security, including any other request to secure a person, property, or any event of the city. Kaya kung kamo may mga, halimbawa, may mga special na event, usually na-deploy sinda. Puun sa pag-secure kang mga bisita ta, hanggang sa pag-secure kang event, trabaho maninda yan sa training ninda. Okay? And then finally, the last division is the Administrative and Training Division. Siyempre, iniso nagpoproseso kang mga sweldo, kang mga informative materials, training, kang mga tao, kang mga personnel kang Public Safety Office. So that is what has preoccupied our work in the previous years. Now, we go to the budget that we are requesting. Nawara si Sarong, possibly daw po si Sarong folder. Just a very brief background. Kang 2023,
Ang satuyang budget na pinagtalaan nasa 42 million. 30.3 million is on the personnel services. And 11.7 is on the MOOE. Ang sarong naging challenge, kang taon na ini, hinali po sa samuyang capital outlay. So mayo ning gastos sa bihikulo, sa kung ano pa man. Alagad so tuga na sana sa mo, i-source out ta ngaya sa ibang items. Mababakalan taman giraray ngayon. Katotoo man, nakabakal man po baga. May nailing ka mong tulong bihikulungon yan. And then, we had unlimited night differential and overtime provision. Kung tutuuson, so mga pag-iribatang nagtatrabaho beyond the 8-hour schedule, and those who are working on a 24-hour basis, especially sa communications and emergency services, and with our security personnel, ang duty po kani, ang deployment ka mga division na ini, 24 oras. So kaya nakiulay man kami na baka pwedeng magtauman ng night differential. Ang sarap ako tang inihirit mi si hazard pay ba yun? Kundi sabi da sa mo, maki-coordinate sa mga doktor para sa availment kang hazards. So baka mapa-certify kami na may hazard man. So nakabarantay digdiyo. So nasa tahaw kang tinampo. Anyway, we will work on that hopefully. Because of that, our 2024 proposal as manifested in our annual investment plan, we are now requesting for a 162 million budget. Okay? Digdi sa budget na ini, 104 million will go to the personnel services and MOOE. But we are requesting for the retention or recovery of the capital outlay expenses. So kung maihiling po nindo sa samuyang mga pigaharagad, duwang aspeto yan. Igwaning hali sa local budget, igwaning hali sa external budget. Ano sa mga hali sa external budget? We are sourcing out around 250 million for the construction of our Center for Safety and Resilience. So this has been worked out by the Mayor, si Mayor Nelson Ligacion. Naka-raise na po ng 250 million for the construction of the Center for Safety and Resilience. At the same time, may madagdag pa daang 150 million for the technology component. So dyan na malaog itong satuyang traffic management system na automatic naman ang mga traffic lights. Kung maririsanin dungon yan po, ang traffic light na yan, pag nagdiferensya, madalagan sa pag-iribata sa puon kang poste kayan. Kung riribayan ang timer, dalagan na duman sa puon kang poste. Kang inot ako naglaog, huna ko, high-tech na itong centralized sa command center. Pag abot ko duman, no, isala baga tong timing duman. Oo, dalaga na ngaya, motor na si tao-tao, paduman sa irarong kang poste kang traffic light. So the direction now is to leverage technology, use technology to coordinate and consolidate now our CCTV system with our traffic management system. So pag nahiling po, na-pile up ang tinampong ini, automatic, duman sa command center, maribay na, mag-green na itong tinampong ito na may pile up. So that is the sample of the management system that the command center to be constructed will feature. Because of that, we are requesting now for a smaller budget from the local government. Although sa AIP po yan, comparatively smaller than last year. Pero ang na-approve man sa tuyang budget, aram mambaganin do. Halimbawa, kung ma-request kami ng 162 million, batawanan man kami ng 40 million. Be realistic, realistically. So in other words, we are submitting here our wish list. What we would like to get in terms of funds. But we are more focused on what we would like to attain and with what we would like to deliver. So with or without the money, we will find ways to make sure that the tasks and the functions are delivered. Yan so pirming pagirumdum ni Sir Frank, garo ang paghiling ta sa kwarta, bako so dahilan kang paghiro ta. Ang kwarta, instrumento para magibuta sa obligasyon ta. Kung di paano niya ako pagpirming kulang ang kwarta, di maghanap. So, that is our budget proposal for 2024. We will be sharing the, di ko na po saroon, so detalye, unless may mga hapot.
we can discuss the details. Ang samuyang personahe po ngunyan, yao na sa 177. 177 personnel distributed in 5 divisions. As of now, we have 75 job orders, 78 casual, and 24 permanent personnel. So mahiling nindo sa dakulaon na discrepancy. Kung ang job order mo sa casual mo 70 plus, ang permanent mo 20 lang, 22 lang. So we are pleading for the improvement of our personnel distribution, especially the establishment of plantilla positions. And all of these are duly documented in our right-sizing document, which we have shared already with the Sanggunian and with the HR. Piraso ideal, piraso minimum na dapat igwa kami, and piraso presente. Ang sasabihin ko na lang po, harayo pa kami duman sa minimum. Okay? Mas harayoon pa duman sa ideal. But we will have to cope and adjust depending on the resources that are provided for us. So with that, thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Rene of the PSO. So the floor is now open for your questions. Any questions po? Sige po, ma'am. Sa Transpo Padjak po, sir, sa Nasi Food Drip, nag-request po kasi ako katong mga, ito po baga, sir, na-request ko sa office mo na magkaigwa ng, lapod ka to? Okay, signage sa kada poda po kang padyakan. Pero salamat po inunot mo po sa kuyang padyakan. Pero ang kahagadan ko po, sir, para maiwasan si mga reklamo and then para din maasigurar na tama si pamasahe na ipinapautob kang mga driver sa mga pasahero, hagad ko po sana na gabos po maalukaran sa 27 barangays po. Ma'am, sige po. But we will have to be guided by resource availability. Ang malinaw masamuya sa mga kahagadan, in fact, nakapost po yan naman sa Traffic Management Center. Ang nagiging constraint na minsan, may naghahagad ng pedestrian lane. Mayo ng pintura. Dawa yaon sa tao ta, saka sugamit ta. So, mayo ng pintura. So, kay po na ni Dindin Magdalagan sa procurement, mapa-revert para makabakal. And I have instructed the admin unit to improve on our projection. So, mahihiling po nindo sa samuyang proposal na ilinang kaumi, so request me for materials para po, ma'am, ining mga pangaipong arog kani, ma-providean tatulos. Unfortunately, ang realidad po kani, dahil may kontrolado kung piraso ma-approve, piraso matatao sa PSO na budget. But we do hope that with your feedback, sarap pong importanteng serbisyo so hinahagad mo, and that will be a basis for our justifying the request. Yes, ma'am. So, pasiguro kang supplies and materials. Bako sana po sa signages, pati dyan sa pavement markings, itong thermoplastic paint. Kadaakol ng mga eskwelahan, mga kapitan, nagaharagad ng pedestrian lane sa tungod ninda, nagaharagad ng signages, warning, slow down, accident prone. Gusto taman itara o gabos, may limitasyon sa resources. So whenever resources permits, yaw na po sa proposal misang ngunyan, iyan. Thank you, sir. And another concern na lang po, since po sa ibang mga terminal, dito po maiiwasan. Pero sana po lang si mga private vehicles, iman po sana sa gasaan si mga terminal kang sa tuya mga parapadyak. Kasi mahirap man sinda, duman na sinda naggurang sa pagpadyak, tapos pagpaparaparkingan lang ka mga private vehicles, si mga parapadyak po lugod, naman pong malugaran. Ang problema po baga kasi, dahil natatawa na ng proper terminal,
Kasi nga po, kulang naman kita sa malalaganing terminal. Mayo maning sa diring daga na naaalukaran. Kung sana man lang po si protection para sa mga Nasipo Drip Association na padyakan, paki-monitor man po, sir, kasi si mga para padyak na po, nag-aagrangay na. Kasi usually, sir, yaon po ako sa Mabipoda. Sabihin taman po na grabe man ang pakinabang kang Villa Cáceres, pero po, sir, natatamaan ninda si kasaraditan. Iyo po. Kasi usually, kung mahiling mo man po baga si kang auto dyan, talagang lampas ng maray. Kaya lang, day man sana sa kupon si Padyakan. Salamat po, sir. Sige po, ngunyan mismo ipabisita mi sa kayan, Public Transport Regulation Unit. Si grupo po yan na Joey Peñas ang ma-check na lang duman. So that we can ensure na supig tagama para sa mga pedicabs, masunod man. In fact, may sarong kaso kami na sa Terminal Lindo, tinugdukan ng tindahan. So ngunyan, habo lang umali kang si may tindahan, nag-aarkilada siya duman. So cases like this, ma'am, we will check immediately. Apo. Yan. Thank you so much po, ma'am. Question po coming from Sir. Sige po. Maray na hapon, sir. Salamat po pala duman sa Samuyang Pigdolok po sa imo. Si mga kolorom po, maski para paano po na bawasan itong pirang aldaw po. Si mga nakaabot pong feedback sa Muya, sa palibot-libot, naglibot man po ako. Talagang lalo sa inyo sa Pransya, talaga pong talagang gibo po talagang maray. Idiretso ta po ito, aral daw. 6 o'clock, ay pig-announce ko na lugod ang oras. Idiretso ta po, aral po, saka salamat po. Iba po kami pinapasa sa imong mga nangyayari, duman sa mga iriwal-iwal, kaya na-action na naman po. Kaya salamat pong maray. Medyo dakol-dakol yung concern ko, sir. Siguro po, may tuwing ordinance po baga kita? Sige, madali lang po. Panote tabi, may mga pag-iriba kay ako sa admin na nagkakaedad na kita, importanteng nakalista ka po. Thank you po, Ma'am Dindin. Sige po, sir. Ayun po, number 1 po si tuwing ordinance, na siguro kung may lintang panganiban baga, maski may gorit po baga, ngunyan, lalo-lalo na mapista, talaga dapat po siguro, baka maging mabuhay ma po ito. Pangadwa po, ini yung mga, doon po nga sa Pigdolok may, ini mga kolorom na tricycle, na kung magigiramdaman ko po, may ordinansa po baga ito may takop. Dapat maglawag po siya hindi may takop. Iyon po ang nagiging iriwal, kani mga regular tricycle, saka ito mga naga-kolorom, nag-iiriwal na po. Kaya sarap man po siguro to. Mayo man pong problema, magdarasin ng pasahero digdi, basta may takop lang po. May iwasan itong pag-ikot-ikot ninda. Si pang tulo po, siguro, igwa man po sa terminal, kung igwa po itong sa Milaor, nagralawag digdi yung itong mga padyak na may mga e-bike na po baga, nagralawag po duman, tapos nagkukuruan man pong pasahero. Pero ang hiling ko po, gar may ordinansa man sinda duman, na duman lang sinda. Nagralawag po dyan. Haling Milaor po yan. Oo, haling pong Milaor yan. Pantulo po si itong niyo, itong ito pong itong signage na kung pwede po, itong bako na itong nakalag sa semento, sa tinampo, na minsan po baga nababangga pag may duros na natutumba. Ito po napag-ulayan ta sa summit, si suggestion ko po itong hanging pwede sa sa poste na lang na busong ko na po ni sir si apat po ining orientation sa mga driver kung may budget po siguro ang peso kani. Dati po kaya ginigibo mo iniyo kang panahon. May orientation po kami. Takadakol po mga dayuhan ng driver digdiyo. As in mga baguhan, saro pa po si mga operator man po minsan basta may lisensya lang okay na. Pero po mayo sindang itong ID kang hali sa PSO. Sana po siguro matawan man itong aksyon na dapat bago ako sinda magkuha ni driver, dapat oriented man po asin may may ID sa PSO. Pantulo po siguro may propose kami na sarong color lang po ang tricycle digdiyo. Pigi drop mi naman po si Samuel request na pwede po gibuhon. Tanganing mahiling taman po ito mga naglalawag digdi yung halis sa ibang munisipyo na may mga prangkisa. Maiwasan ta po na magparalawag digdi. Pantulo po, ay panghuri na po. Ini yung City Ordinance na 2006-015. Kung mahiling ta po baga hindi sa diversion, saka hindi sa magsaysay, asin si palawag po duman sa San Felipe, sa Kararayan, Balatas. Kung mahiling ta po,
si may mga bisita po kaya, may feedback sa muya kan mga nakaagi pa. May mga bisita po kita, ginibo igdiyo si bar exam, na nagsakay po si sarong pamilya, kaya ba siguro si Magurang nag-hotel, then nandirap si Dara si Kotse, nagduman po sa Magsaysay, gusto magkakan. Si iba po maduman sa Santa, mentionon ko na po ang Emplaza, masakay ng tricycle. Ngunyan po ay bawal po bag ng tricycle. Dahil po kami pinapalawag duman, nag-iwas man po duman sa Dakop, sa penalty. May proposal po kami na sa federasyon na kung pwede i-repeal o i-amend ito, na yun na po baga, kung mahilinta po ang mall, niya na po dyan, lalong-lalo na po si mga nagbagong bukas ngunyan, nakaabot po sa samuyang grupo, na paano man niya tumayong sasakyan, nagduman sa SNR, nakol po duman, dahil po sila pinapasakay sa jeep, pag may kapangarga, dahil po sinasakay sa jeep, saka sa mga yun po yan ang mga concern ko, Sir Rene, siguro, salamat pong maray. Yes, sir. Thank you po. Anong ito? Ano? Tama si bilang ko. Anong? Seven concerns. Let me begin with the seventh. So may mga kaipuan pong amendment sa ordinance. Mas maray kung maisurat ta and then matabang po kami pag-endorse sa sanggunian. Dahil mayo kaming poder magbago ng rules of the game. Ang policy making is with our legislative body. So we will support you kung may mga arog po katong recommendation. Halimbawa, so pagpadakula kang pigtutugutan na lugar para sa mga trimobile. Kung makatabang man iyan sa paghanap buhay kang mga pag-iribata. Ano? So kung may ready na po kamong kuyan, document, we will gladly assist na may forward man sa sanggunian ang urulay na iniyo. Iya po. Yes, sir. Okay po. So, Ma'am Ying, yaon na sa Indo ang bola sa NCPC. Mahalat na lang kami na ma-share man sa mo. Pero si Sir Nono, igwa naman ng kopya ka ito. Okay po. Si Pang-anom, ano na to din? Tabangan mo si lolo mo. Iya po. So, sarong one-color tricycle would also entail ordinance. Apo, amendment to the ordinance. Sige po. Next. Ito po na orientation kang mga driver, pinunanta na. Actually, bako kitang nag-initiate, ang Land Transportation Office. Nakaduwang session na po kita ng mga trimobile operators and drivers na pinaapod tagabus. Blockbuster, dakulon po si nag-araten. Yaon duman so chief kang sa tuyang Land Transportation Office, si Ma'am Grace Rojas. Siya mismo sa may concern na importanteng ang mga nagdadrive sa laog kang syudad may kaaraman, as in well-oriented. Lalo na para sa kapakanan man ka mga nagsasarakay. So, nakaduwang round na po kita sa Trimobile. Ang isusunod mi po sa mga e-bikes, sa mga paratinda, so paragamit, ning mga e-bikes. Dahil po, technically, sa laog kang naga, pwede sana sinda magdalagan sa bicycle lane. Saka sa laog kang mga subdivision. Pero may mga kay manwa kita na uruyan sa highway. Minsan nalalaag sa peligro dahil sinda nag-aaram na anytime delikadong mabudalan sinda dyan, mabungguan sinda. So, as the third session that we will be doing, iyon na po ito si satuyang mga e-bikes, owners, dealers, and other users. Nakakamundo nga ni na may ibang nagkakayod gamit ang e-bike na dahil man pigtutugutan. Except those that are for commercial purposes na nagdadaralagan na igdi sa syudad. So, ini po, so, continuing. Naugmaman kami na very active sa tuya ang LTO, LTFRB, sa Highway Patrol Group. And kadaklan po sa personalized na sa PSO, ng mga permanent, deputized na kang Land Transportation Office. So, katuwang ta sa mga national agencies. Be assured, mapadagos po. So, briefing, trainings, and orientations. Ayo po. On the matters of signages, pigsa-survey na po ngunyan kang sa tuyang Traffic Engineering and Safety Unit, so posibilidad na makisuyo, makipartner sa satuyang may mga poste. Ano? So electric co-op, so telcos na may mga poste na imbes na nasa tinampo, dahil minapagparahiro-hiroon, ang convenience man po kaya na nasa tinampo, movable.
Pag may mga okasyon na nalaag kami ng mga signages, pwedeng ibaba duman pagkatapos sa halion. Unfortunately, iba itong urulay ng fixtures. So that instruction has been given already, and we will reiterate that with our our engineering and safety unit. Sige po. Ako po, bakong ordinansa iniyong, we will coordinate with the Metro Naga Development Council kasi common concern man po so transport provision, transport services. Very active man po sa mga alkalde kang nakapalibot na mga munisipyo sa Metro Naga Development Council. In fact, garo, they are pushing for Metro Naga Development Authority. Pag nangyari po iyan, pati sa tuyang traffic management, emergency services, katuwang tanas sa mga munisipyong nasa palibot kang syudad. So, we are optimistic about the prospects of this regulation mechanism. Yes, ma'am. Sige po. We will remind, actually, sarap po yan sa chine-check mo niyan, so mga tri-mobile na pribado, dapat igwaning sara. Garitong bukas-bukasan. Na-mention na nga ni, so feedback na dahil mayong pintuan, pag apod sa pasahero, sakay tulos so pasahero. Kaya siging pangko ang pasahero. Kaskaso ng sakay, baba kang pasahero. Dakol na din kitang na-apprehend na mga violators. And as I have said, the campaign will continue on a regular basis. Aral daw po, kabali sa pig-aasikaso ta, including those jeepneys that are not turning on their lights pagbanggi. Minsan nakakausa ng disgrasya palugod. Dahil ka nag-aaram, may autong paabot, mayong ilaw. So rason man kang iba, dahil may kaya nga nahihiling kung may pasahero, mayo. O dahil man nga nahihiling kang pasahero si Rotame kung dahil nababasa pag may ilaw. Anyway, bawal po, bawal na nakasara ang ilaw, lalo na pagbabanggi. Sige. Last. Iyo po, on the matter of towing ordinance, we have the existing ordinance, but the accreditation process has failed us. May nagpa-accredit po na sarong towing company, pero nag-back out na dahil di kaya so kahaditan. Tagarang urulay, pag may na-damage so auto, sa iya so responsibilidad. So sabi niya, garo po, sir, masakit-sakit ngayon sa ko. Although duly accredited na siya, for execution na, kaya ang sunod pong mangyayari ngunyan, yaon na sa budget proposal mi, is the procurement of a towing vehicle. PSO na po, so ma-execute. So napasa naman sa MUYA. So yan po kaya so fallback provision kang ordinance. If the private towing company that is duly accredited will not be performing, the PSO is hereby tasked to execute the ordinance. Yaon na po so request na towing vehicle, but that has been requested since 2 years ago, and hopefully mag-grant naman ngunyan because we have been granted already the 3 patrol vehicles. Unfortunately, bako lang pong towing vehicle ang hanap mi. Pati itong, tong apod kayan, si boom truck. Dahil po, yaon sa MUYA sa mga CCTV, saka sa traffic lights, pag ma-repair sa tuyang mga technical person, minsan nanghagahag sa na ang daradara. Kaya medyo nalalaag pa sa peligro ang mga pag-iribata. So hopefully, all of these are included in our annual investment plan and our requests. Sige po. Magigiramdaman ta, sir, itong request mi po baga ng mga pilahan, itong dati digdi sa may plaza, sa Kinastilyuhan, okay na po to, na-approve si Maysano. So ito lang po digdi sa may atubangan kang protasan sa tayan po, dahil pamanamin si ordinansa kayan, malanganit na may signage na to, ako pa po nganit si nagparano duman. Kaya lang po si permanente mga may pwesto duman, si mga motor, duman na po talaga. Kaya pero siguro, sir, baka pwedeng mahagad mi ito, buhayon mi. Nagre-request po si mga nyaong digdi, halaba na digdi, minsan nakabot duman. Naritikitan. Nag-request po si Tuda na kung pwede, bukasan ta po ito. Para ma-orient mi sa itong mga gusto magpila po duman. Ito po pagbaba ng market na may mga dara-dara, haraniho na po ang pagsakay ninda. Nagkaka-traffic pa po duman sa may LCC, Masiko, Mapundo, traffic na naman. Pero kung yan po itong pilahan na dati, iyon po ito ang hinahagad mi. Baka ma-okayhan po. Salamat po. Sige po. Limitado ang discretion ko sa decision na iyan. That will be up to the Sanggunian to grant.
Although ako po, baka dikit na panahon na lang, ma-approve na sa tuyang Local Public Transport Route Plan, so LPTRP. Oras na ma-aprobaran ito, yaon na po duman nakalaag sa mga loading and unloading areas. So direksyon, so rota kang mga public transport. So mas magian-gian na sa muya mag-execute dahil malinaw na so regulatory mechanism. So sa dikit na panahon na ma-aproban yan, I'm sure that the provision will be given. Pero habang nag-aahalat po, we can discuss this on a very temporary basis with the Committee on Transport. Supportive man po si General Omar, si Councilor Omar. Yes, sir. Apo. Sir. Yes, sir. Po. Maray na hapon. Ini suggestion lang na kung ba pwede na tukar tabang ito mga training kani mga drivers sa ini. Ano daw kung gabo sa mga drivers, yan, pagkatapos kan training ninda, tali certificate. Saka itong ma-hire sa inda, dahil pwede ko doon sila kung ba yung katong certificate na ito na tinawag training kan LTO. Usually, lalo sa mga tri-mobile, kadaklang ka na mga drivers dyan, siguro dahil naka-training. Kaya, obligado ang mga operator na mag-hire sa inyo kung ma-produce na katong training certificate. Okay po. Although that will require an ordinance na idadagdag ta duman sa requirements. Sangon yan po kaya baga, may requirement kaming tigahagad para mag-issue ng ID kang driver. So gusto sabihin, pag nagsakay ka sa Trimobile, hilingan mo ang driver kang Trimobile, tapag mayong ID, pwede yan dakupon. Iyo. Dapat nakalaag so ID niya dyan sa Trimobile niya. Ano? Suway po itong sa prangkisa ha, suway na urulay. ID mismo kang driver, may picture niya, may pirma ko, may pirma ni Mayor, may pirma kang sanggunian. So, legitimate. Pwede tagarap pong i-insert duman as a requirement. Itong para makakuha ka ng driver's ID digdi sa syudad kang Naga. Other than that, baka mga ipuang kaya ning ordinance kung madagdag kita ng requirements for the drivers. Ikadua, itong ginigibo pong training kang LTO, bako sa nang matapos duman. Ta idadagdag ta po, gusto man magtabang kang bagong tourism office na igwaman da ang mga driver na dapat oriented as makater sa tourist. So, kung may mga bisita ang syudad, hiling-hilingon mo ang pasahero mo, dahil paglamudaon. So, pirming itong maray na pakikiulay, maray na pagtrato sa mga pasahero, lalo pa kung mga bisita iyan kang syudad. Sir, we have noted po the recommendation and we will endorse. Thank you po. Yes, sir. Manay kung member ka mo sa Peace and Order Committee kang siyudad, inig mainit na barita baga sa libuton, sa pating Pigorgol yung kapitan, naula lang digdi sa pangyayari. Ngunyan bilang member kang committee, Manoy, nagdadangadang ang September, kadakol dayo, may pinoprotektahan kitang imahe kan siyudad. Ano ang pigtumar party o partisipasyon kan opisina nindo? Nanganing mapaurog tao, masigurar taang maitaas ang percent of security sa mga naginyo. Aram mo kaya man yung mga bad elements, aram niya akin, mga bakanting lote, may nag-aging mga concern, talagang iniisip niya, kaya kong gibuon ng krimen. Ngunyan man sa Enlight, having said that, ano po ang sa indong appropriate action taken? Salamat. Opo. Una, on the level of the PSO, sa Public Safety Office, yaon po sa muya, so sa tuyang command center. So, surveillance system kang syudad, security cameras, nagpahabol na po kita, so haloy naman ining na-approve actually na CCTV requirements na may kapasidad na maghiling sa diklom. Itong dati kaya, so mga CCTV ta, pag madiklom man so camera. So at this point, upgrading of the CCTV system that we are using in preparation for the command center that we are establishing. Kasabay kayan, minahagad po kami ng expansion pa kang CCTV coverage sa syudad. Ang sugo ni Mayor, kung pwede, gabos na lugar sa syudad, makover ta kang security cameras. Lalo na sa mga paluwas, palaog sa syudad, including the main roads. Ang pig-meeting man po ni Mayor sa mga barangay,
punong barangay, pinakiulayan din na kung pwede ayuson sa CCTV system ninda sa barangay. Iyo po. Sa ngunyan, pinagsugo na po sinda na mag-initiate na kang procurement. Ang totoo kayan, igwaman po halos kadaklan. So iba lang, raot. So kay puan ninda magribay. So ngunyan po, pigigiyahan na sinda kang sa tuyang Peace and Order Council na ma-expedite sa procurement and installation kang mga CCTV surveillance network ninda. That's one, itong sa surveillance system. Dahil kami po suyaon sa command center, sa communications center. Ikadua, in general, so intervention kang syudad, so curfew for minors ta na pinag-adapt na ngunyan. And then, during the POC meeting, may standing order sa gabos ng mga police stations to initiate anti-criminality campaigns in their areas of responsibility. Big meeting po ni Mayor, so mga punong barangay, saka so mga police station commanders, as in sinda so nag-urulay kang sistemang i-execute ninda sa inda mga areas of responsibility. Other than that, the Public Safety Office is focused on assisting the Bureau of Fire Protection, the emergency services, pero pag abot po sa peace and order, yaon niya sa satuyang kapulisan, sa Philippine National Police and other peace and order agencies that are operating in the area. Sige po. Sige po. Follow-up question. Yung plano manoy na i-accredit ang mga tinutukdo kay Kalakal, i-accredit ang Kalakal na may ID sinda, other mga kuyan, person of interest. In terms of behavior, magkaigo ng random drug test or whatever na. Ito po yan mga nagkukuro ang junk, itong nag-i-recruit na nakapadyak. Pwede man po, pwede man. Mas maray garo, i-note me iyan. Manoy ba kung Taganaga eh? Iya po, i-note me iyan na suggestion. Although that may be done on the level of the barangay, of the barangay. So mga malaog na makalakal dyan sa area ninda, but i-monitor na. Initiate a monitoring mechanism. Iya po, thank you for the suggestion. Other than bringing that directly to the barangay, we will also bring it up to the Peace and Order Council po. Thank you. Thank you, sir. Ultimo na ning Sige po. nasabi mo naman sa CCTV. Sa Muya, dyan sa Santa Cruz, doon sa Jolly Neighbors, may CCTV pero raot, Kaya hindi mo maintindihan si mga basura mo dyan. Igpapapating karatula team Santa Cruz. Ngunyan, ang suggestion ko kanto, kasi last year na proposal kan CCTV kada barangay, taan ning ma-monitor katong sandang monitoring. Kumbinsan kaya, kung nahabunan, minadyan sa barangay, mga alas 8 na, siyara bulan, mga alas 5, alas 4, di, mailing mo na lang kung saan nagdalagan. Pero kung nakawigod yan 24 hours na nagbabantay sa monitor, automatically, madadakop-takon sa iyan. Sa ropa, dahil consistent ining mga, ining mga tanod, saka ining inaapod na bangkat. Ano ang purpose ng organization nila ngayon? Dapat, sila, active ba sa mga bagay na, tambagan ng tanod, saka mga polis. Nagtitipon lang sila kung may gift giving. Meeting. Kaya siguro, tama niyang bangkat na yan, na ma-activate sila, bako lang ma-activate na may meeting, kundi pati itong purpose kan sa ng organization. Kami po nasasakitan kami dyan sa barangay, lalo yung mga paraapon basura, na bako man mga taga-daga. Ikaw taga-kanaman, may kuminsan taga-sabang, nakakamanti pa naman sa buya. Yun lang po yan, sir. Thank you. Sige po. Tulong concerns. Inot sa CCTV. Again, pinaapod mi po sa mga punong barangay to initiate the repair and procurement of their barangay CCTV system in preparation for integration into the city's command center. Gustong sabihin po, ang satuyang command center, bako na lang monitoring, kundi response deployment. So mga responder mabilis na dapat ang hero dahil centralized may naka-monitor. But again, may idinagdag po na component, technology component. Bako ng tao monitor kang CCTV. May dashboard na po na may, ang term ninda, artificial intelligence. Pag may aksidenteng nangyari, ma-alarm duman sa command center, direkta
deployment kang responder. So, pag may violators na hinahanap or may taong hinahanap, pag nag-agi ka duman sa CCTV, ma-alarm duman sa command center. Without the need for a person looking at the monitors for 24 hours. So, leveraging technology for CCTV. And then, pakusugon. So, integration kang barangay CCTV networks and the city's surveillance system. Yan po suinot sa CCTV. By the way, garo pwede pong i-charge ang CCTV system kang barangay sa DRRM fund. Sa barangay DRRM fund. Para kung magparahapot sa inyo kami mako ang budget, may kaming pambakal kayan. So, baka pwede po nindang hilingon kung pwede yan ma-charge dyan. Ikadua, itong second concern mo, ano nga nito? Sorry. Itong ikaduwang concern mo is on the padyak. Si basura. Basura po. Si mga nag-aarapon basura duman. Ang SWMO po ang may trabaho kaya na mag-monitor. In fact, darupig training na ninda ang mga barangay ta. As in, may citation ticket po nakapot ang sa itong mga tanod. Ibalimi na po yan sa Urulaymi sa Webes with the Pag-iribang Bantay Barangay, so Federation ka mga tanod, to discuss enforcement mechanisms. Bako sana pong sa basura, kundi tama ka, pati itong pagronda, pagbabanggi sa tuyang peace and order concerns. Ang ginigibo mi po kayan sa command center, igwa kita ning net call. Pag alas 9 ng banggi, dapat nag-check-in sinda, yaon sa insinda, pirasinda, as in, ano ang ginigibo nila. Garo nagro-roll call. Iya po, iya po. We are now doing that on a regular basis. Lalo ngunyan, ta nag-execute kita ning curfew. At sir, pwede ta ba access sa cellphone ta yung mga CCTV ngayon? Halimbawa, sa kuya, kung para dubli kami nagbabantay, pwede ba ma-access yung CCTV? Sa ngunyan po, dai pa, dahil for security reasons. Kaya Maray nga, kung di ba? ang ma-access, pareho mong maray ang intensyon. Kung Yan medyo malain man ang intensyon, vulnerable po ang satuya mga Siguro systems. dumana lang sa mga ararani sa Ayan po. CCTV. Ayan po. Na mas makakatabang pa yan, ta kung medyo nag-isdang, mayo si tao duman sa Apo. Di duman mismo sa cellphone mo, mahili mo kung sa around na namin. Ayan po. Tapos barato na din ngunyan ang CCTV sa harong. Barato na sa Lazada or sa Shopee. Okay. And so, igwang last, itong... Opo. Ano so last Yung sa concern? bangkat po. Bangkat and mga tanod. Tanod po. So mga pag-iribata sa barangay. Di ko lang po sigurado so organizational status kang bangkat. But at this point, kung dahil pa po sila nakaulay, we will focus on the barangay tanod. So pag-iribang bantay barangay. Aktibo po ang bangkat. Very good. Iya po. So, dakula pong federation bagayan, si Bantay Kataid na grupo. Ano hindi man nagkukulang sa proportion kang number of tanod sa kadakulaan kang populasyon nga sa barangay, sa budget, etc. Kulang po, kulang yan. Kulang ang tanod. Opo. Kung bibilangon mo ang proportion kang tanod sa population, aram digdig ang mga taga-barangay, permi po yung kulang. In fact, ang iba pong barangay, nagjo-duty man lang tanod pag banggi. Taway mga trabaho yan. May pagbuhay man na kay Puan Asikasuhon. So, kaya ang treatment sa inda perming partners and halos volunteers sa indang trabaho. So, we provide as much support as we can para maka-augment sa satong mga pag-iriba sa barangay. Okay, sir. So, for the very, very last concern po. May pahabol. Sige. May From pahabol our lang po. youth. Good afternoon po, sir. Thank you po na-acknowledge po ang youth. Kairibanan ko po ang City Youth PSO and City Youth ESO. So may tulong hapot lang po. Inot, ano po itong continuous pa po ba ang will clamp po ngunyan? Tas kung napapasain si Garov, mga fines. Pangduwa po, ano po ang ginigibong action kang PSO duman sa double parking, especially sa may USI po, sa may Hakob. Tas pangtulo po, ano po ang masasabi nindo po sa mga tricycle drivers na may nagre-refuse po sa mga pasahero po. Yan malang po. Sige, tulo. Mabilisan na lang Sige po. Inot, itong wheel clamp ordinance, aral daw. Aral daw nagwi-wheel clamp. So we have a dedicated team going around. Pero ang problema ko dyan, dahil garo duwang team lang iyan, dahil man kaya nabibilog ang buong naga. So, minsan, sarong oras, duwang oras kang maglabo-labong wheel clamp,
mapahingalo kang 30 minutes, makulog sa likod, likod. So on a daily basis, we are doing the enforcement operation. Abot po yan duman sa Almeda Highway, abot yan sa Libuton, Francia, igdi sa may Panganiban, ening kasentrohan kang syudad. Sa inapapaduman sa penalty, mayo pong kinokolektang penalty ang mga nagwi-wheel clamp ha. Dahil mag-isip na igwasindang kaulay or pwedeng sa inda magbayad. Never. Our public safety officers are not allowed to deal with financial matters. I-issuean ka po kang PSO ning citation ticket. Ang citation ticket, dadarahon mo duman sa City Hall, sa Treasurer's Office, ikamabayad. So naglalaog iyan sa Treasurer's Office. And it becomes part of the general fund of the city. Now, paano mechanism pag-monitor kang PSO? Usually, after magbayad, ibinabalik man sa PSO, so resibo ninda. And then we know na nag-settle kang fine. Pag dai nag-settle, in a matter of 3 days, pina-file mi na sa Fiscal's Office. So marin na tong aram nindo, dahil pag dai inasikaso and na-file sa Fiscal's Office, it becomes a criminal record. So pag ma-abroad ka, ma-file ka ng clearance, may hit ka sa naga. Dahil ka makakakuha ng clearance. Nagkakapira na ang naghihibi na nagdyan siya sa kuya, mapa-abroad na daasinda, matrabaho sa abroad, alaga day na-i-issuean ng court clearance dahil may violation sa naga. Aram nindo kung gura no lang, para 300 pesos man sana. So, natalang na sa buong kabuhayan niya. So, we are reminding the public not to take citation tickets in Naga City lightly dahil may konsekwensya iyan. Lalo na ngunyan na masaro na ning database ang LTO saka ang Naga City government. So sa mga violation mo sa Naga, pag nag-renew ka kang driver's license mo, maaruluwas duman sa record sa LTO. Anywhere in the Philippines. So you cannot run away. We will find you. So that's on the wheel clamp operation and the fines and penalties. So ikaduwa is on Double parking. double parking dyan sa may USI. USI. Sige. Pauro-utro man yan sitwasyon dyan. Dati nila ganan mi na yan ng railings kadto na may pisi pa ni bagang gakod. But for the moment, we will remind our enforcement team to go through the area regularly, on a regular basis. Ibali na sa Rota Ninda, pag-iikot. Pati ning Ateneo Avenue, itong mga areang ito. Iya po. And then last is on the refusal po ng tricycle drivers. Be sure to have the number of the COMSEN para pag may nag-arog kayo sa imo, ipagumba mo. Subalan po. Pag may nag-refuse na mga drivers na pasaway, send the number, the body number, or the plate number to us and we will flag that unit down. And we will get in touch with you na na-apprehend mi na. Usually, dahil man na sa Yuma, araman nindang napasala sinda, kaya inaako na sa ticket. Pero igwa man ning nakikidiskusyonan, dahil man nga totoo yan, then we call you up. Pwede pong atubangon mo, so pigrereklamo mo, so that we can decide on this. Okay? So malinaw? Malinaw na po? Yes, ma'am. Thank you po. Okay, thank you so much po, Mr. Neb Gumba of Public Safety Office. Thank you po. So for our last presenter, we have the Admin Officer of Naga City Hospital, Mr. Donnie Sinosin. Good afternoon po. Yan, again, once again, good afternoon. Diyos maray na hapon sa Gabos. By the way, I am Don D. Sinosin, Admin Officer 1 of Naga City Hospital. I am with my Chief of Hospital of Naga City Hospital, Dr. Joseph Sanchez. I am tasked to report our annual investment plan.
Ayan, good afternoon po once again. Proposed budget for fiscal year 2024 of Naga City Hospital. Naga City Hospital is a level 1 hospital or primary hospital with 16 beds capacity. These are our services with corresponding census that we catered from last year up to present. For our emergency, we have emergency room services, we have OPD department or outpatient service, animal bite, operating room, our ward, the admission, OB-GYN clinic, DM, orthopedic clinic. These are the numbers or the patients that we catered for last year, 2022, and as of present for 2023, January to June. As you can see po, mid-year pa lang po ng taon, but we already exceeded the expected patients encounter or patients consultation for all services that we offer. So we are expecting at the end of the year, 2023, it will double the number because as of the census po, January to June pa lang, na-meet na po yun. So, mas marami yung pasyente, hopefully, mas marami po yung budget na ma-approve for Naga City Hospital. Our personnel po, we have 42 permanent sa Naga City Hospital po. We have 49 casual and 95 job order and contractual. A total of 186 personnel po for a level 1 hospital. As you can see po, mas marami pa rin po ang job order and casual compare sa permanent. Kaya nga po, as we propose for 2024, Dr. Sanchez and the MANCOM of Naga City Hospital want to create plantilla position or permanent position for next year. And these are the 12 immediate plantilla position. Once na ma-create na po ito, we do have 5 years plan for plantilla position para i-cover po talaga yung required plantilla position ng DOH for a level 1 hospital. We have nurse 2, nurse 1, midwife 2, midwife 1, medtech 2, radtech 1, social worker 2, pharmacist 1, medtech 1, admin officer 3, admin officer 1, and admin aide 3. So medyo marami po yan and pinaubayan na po namin yan sa city budget and HR. As you can see po, these are the view of the new Naga City General Hospital located po dun sa malapit sa City Science High School and sa Balatas, sa Barangay Balatas po. So, ano na po siya, malapit na pong mag-function siya. Hopefully, we are looking forward for its operation this year. For our proposed budget for our MOE, is we have for traveling expenses, this 2022 budget, or 2023 budget, sorry, hindi po na mali yung type. So we have the net appropriation for 126,600 pesos. For our proposed budget is 110,000. Next account is training, 133,250,000. Proposed is 110,000. Office supplies, 282,750. And proposed is 200,000 only. For accountable forms, ito po yung mga resibo, 150,000 this year. And for next year po, same lang po, 150,000. For our food supplies expenses po, ito po yung kinakain ng mga naka-confine na pasyente sa Naga City Hospital. This year appropriation is 1.9 million. Next year po, proposed is 2 million. Drugs and medicine expenses po, ito po yung mga gamot sa Naga City Hospital. This year po, net appropriation is 8.8 million. Next year, proposed budget is 9 million. Ito po yung medical, dental, laboratory expenses. Kasama na po yun dito yung mga medical supplies, laboratory supplies, and radio supplies, yung sa x-ray po. This year, net appropriation is 12.9 million, and next year, proposed budget is 13 million. Other supplies material expenses is 482,500, and our proposed is 300,000. Next po is water expense, 260,000. Next proposed is 260,000 for next year again. So this year po, net appropriation for our electricity is 2.4 million. For proposed for next year,
forecasting po is for the accounting office and budget office po. Kaya wala kaming nilagay po dyan. Then the postage and courier expenses, ito po yung pagpapadala through LBC and communication. We allot 11,000. For next year po, only 5,000. Kasi po ngayon, limited na lang po yung courier. Mostly po online na po, through emails, ang mga communications na po. Telephone expenses, 42,000. This year po, binabaan namin ng 24,000 na lang. Other general services po, ito po yung pagpapasahod sa mga job order and contractual. So kung nakita nyo po doon sa number, we have 89 charge job order and contractual sa Naga City Hospital. Ang total salary nila for the whole year, this year, is 21,994,846. For next year po, pinapaubayan na po yung computation sa HR and sa budget office. Repair and maintenance po for medical equipment is 140,000. Next year po, 500,000. Since we are expecting for new facility, new equipment naman po yung gagamitin doon. Kaya medyo lesser na po yung expense for our maintenance sa ating medical equipments. Next po is our transpo. Meron po tayong isang transport vehicle ang Naga City Hospital. So this year, may budget po ng 50,000 for maintenance, repair and maintenance. Next year, same lang po, 50,000. Members' dues and contribution to organizational expenses, we allotted this year 31,500. Ito po yung bayad namin for DOH accreditation, FDA, and all the licensing bodies covered or na naglilisensya sa Naga City Hospital. Next year, we are proposing for 40,000. Other maintenance po and operating expenses, ito po yung mga other expenses that we encounter. We have 183,000. For next year po, proposed for 200,000. Yan. Printing and publication expenses, we have 33,250. For next year po, 30,000 na lang po yung proposed namin. For capital outlay, this year po, ang machinery and equipment for medical equipments, we have 18.5 million. And for next year, we are requesting for 20 million. Since bago na po yung hospital, we are currently requesting for new portable X-ray operating equipments, and all the equipments needed for a new Naga City General Hospital. Transport equipment or motor vehicle, this year po, we have 550,000, but next year we are proposing for 1 million to propose one new ambulance, di ba? Ay, for next year po yun, Doc. Apo. So, tapos na po. Thank you so much po. Any questions po? Kasama ko po ang aming Chief of Hospital, Dr. Sanchez. Ayan, the floor is now open for your questions po. Sige po, ma'am. Good afternoon, sir. Ay, Doc, tanong ko lang po. Kasi, di ba po meron kasing morning check-up, which is ang cut-off po nun is 4 p.m. Okay. Then, kasi po, di ba for emergency, kasi kung yung pasyente may nararamdaman na masama, meron pa po ba kayong available na doktor sa Naga City Hospital para mag-asikaso ng pasyente na hindi na po kailangang antayin pa mag-till morning para po maasikaso? Ma'am, thank you for that question. Okay. Ang Naga City Hospital po, we have 2 services for that consultation. We have outpatient consultation and emergency. Yung outpatient po namin is 8 to 5, Mondays to Fridays. Yun po yung mga regular consultation. Kasama din po yung mga buntis, yung diabetic, may mga hypertension, may mga diabetic patients, and all. Pero po yung emergency room namin po is 24/7. And we have duty doctor for ER. 24/7 po yan. Walang holiday, walang off. Lahat ng oras sa isang buong araw, isang buong linggo, isang buong taon, meron pong doktor na naka-duty po for emergency cases po.
let's say po yung kliyente, hindi naman po masyadong emergency. Kaya lang, syempre, tayo mga parents, yung ano ng mga bata, yung inaano natin, iniisip. With the case ng isang pasyente na hindi naman masyadong emergency talaga, pwede din ba i-cater ng doctor from Naga City Hospital na hindi na nga aantayin pa na dumating sa punto na lumala pa yung kalagayan ng isang pasyente, na hindi naaantayin yung walk-in clients na yung sa... Si Doc po ang sasagot yan. Sige. Okay. Eto. Siguro, pag-aro kaya yan, dapat ipaplano tama ng pamilya na kung dahil pa man grabe ang kang pasyente, ihalata duman sa schedule. Kasi if we're going to entertain all cases, emergency and outpatient sa emergency room, ito lang priority na emergency, di ito na lugod mamamangnuhan. We have to plan everything sa health natin. Kaya puwantang iplano yan. So kung ang pasyente, kunyari, dahil pa man gabi, ipa-check up na duman sa outpatient. That is why ang hospital, duwang department, may outpatient, mayroong emergency. Kung emergency naman yan, i-cater namin yan. Pero as of now, ang hospital kinikater kahit outpatient, pero ini-educate namin ang mga patient, ang parent, na sa sunod, magpa-check up naman kamo duman sa outpatient. So we cater that. Pero pag sunod-sunod na, it is already an abuse. Abuse na sa part kang hospital yan. We have also to educate our patient, our parents, na kung oras man yung check up, dahil na muna magparamadyong dyan, ipa-check up na muna ang pasyente. Tapos na sumadyong, saka lang mapacheck up ang dadarahon kung sakaling close ng outpatient. Ang outpatient namin bukas hanggang 8 o'clock to 3 o'clock. Pag 3 o'clock, cut off na po yan, para so nakalaog na 3 o'clock, yung hihilingong hanggang 5 o'clock. So kasi may mga laboratory din kasing gigibuhon, so dapat mahiling, so nagpa-laboratory on that period. So dapat pinaplano natin yung mga natin ng yung pagpapa-check up. Kasi hindi naman sa emergency. Yung emergency, walang question dyan, titingnan talaga yan. Mayroon kaming doktor na 24/7 na nagjo-duty. As of now, duwa-duwa na nga ni ang doktor kasi ang outflow ng BMC sa atin na pumupunta yan. And we don't anymore select patient na taga-Naga lang. It's already open for all Naga City and Metro Naga and all over the Bicol region na magpa-check up sa Muya. But of course, pag Naga City, may priority yan, mayroong subsidized by the government. Pero pag outside Naga, mabayad talaga sinda because the Naga City Hospital is local economic enterprise. We have to charge kasi doon galing ang mga binibili nating mga supplies. Kasi hindi naman lahat yan subsidized ng city. Dapat may galing din sa hospital. So that's yun ang namin, yun ang palakad sa hospital. May question pa po. Wait lang, Doc. Kasi question ko pa po. Kasi sabi mo nga, pag pinaplano. Kasi yung, hindi naman po kasi lahat ng oras, halimbawa, yung bata, maya-maya, okay naman siya, naglalaro siya, masigla naman. Pero di ba po, bumibigla lang naman yung bata na biglang tumaas yung lagnat, or either, di syempre yung nagpapanik yung parents, na-worry. Syempre ang choice, di dadalhin namin sa hospital. Kaya lang naman, sa BMC nga, sabi mo nga po, kayo na yung nagkikater instead of BMC, hindi naman tatanggap talaga ang BMC hanggat hindi naman talaga nag-aagaw buhay yung pasyente. So ang choice ng mga, totoo naman po talaga yon. Ang choice naman po namin mga taga-Naga, di syempre pupunta kami sa Naga City Hospital. And hindi naman po siguro namin kasalanan na idala yung bata kasi nga po may nangyari na hindi naman namin inaasahan. Hindi naman po siguro lahat ng cases na lang napabayaan ng nanay or may something na inuna pa para dalhin yung mga anak namin. Ang fever kasi part ng emergency yan. So pag fever, dapat i-cater siya, abdominal pain, severe headache, yun, mga yan, emergency yan, that's an emergency. Pero it doesn't mean na necessary na i-admit siya, i-manage lang siya. Kung admissible, ang patient kasi, pagka-criteria into admissible or non-admissible. Pag non-admissible ang patient, based on the assessment, papauwiin lang yan, i-manage siya. Pero kung admissible ang patient, i-admit namin yan, kahit ayaw nyo, pero kung ayaw ng patient, pero admissible, may kaming waiver na yan ng patient. Pero yung fever is part of the emergency yan.
pero necessarily mean na admitin siyang pasyente. Okay. Thank you, Doc. Thank you. Yung policy pala ng admission ng parehas po 'yan ang policy sa gabos ng hospital. Ang criteria for admission, kung sino ang outpatient. Kasi yun nga sinasabi ko na kung i-cater namin lahat 'yan sa emergency room, lahat na outpatient, lahat na inpatient, magulo 'yan. Imbes na yung kaya may triage po para makikita namin kung sino namin i-cater muna. So malilate lang po yung hindi masyadong emergency. Triaging po ang tawag dun sa hospital. Good afternoon, Doc. Proposal lang po ni kung mapapwede. Total, bago man yung Naga City Hospital, General Hospital. Pwede ba mag-provide ng sarong ward para sa mga senior citizen lang? Ay, actually mayroon pong lane for senior citizen. Mayroon naman po, that's already mandated by the law. Dapat mayroong lane for senior citizen. Oo. Ay, hindi lane. Kasi yung talagang ward para sa senior citizen lang, para hindi na humalo dito sa mga ibang mga sakit. Para sa senior citizen lang. Yung lane talagang nandyan dyan. Pero ang gusto namin, isa siyang ward. Actually, there is already, I think it's an ordinance. Mayroon na po siyang ordinance. I don't know if it's already an ordinance. It's a proposed ordinance for the senior citizen ward. Oo. Mayroon na po niyan. Oo. Existing na. Salamat po, Doc. Meron pa pong question? Hello, Doc. Doc, yung pag nag-operate na po yung Naga City General Hospital, yung schedule of opening niya, yung timeline, fixed na po yun. Parang first quarter of next year. Tapos second po, meron po bang facility yung sa mga PWD sector, lalo na sa mga PT rehab, yung na-stroke, yung may mga immobility problem? Mayroon na pong plano regarding doon sa rehab. But as of now, hindi pa po siya kasali doon sa opening ng bagong. There is an ordinance already. Baka sa next phase. Siguro sa another phase or 2 or 3 years siguro. But there's already an ordinance for that. Ang inuna kasi namin yung dialysis center, which is already within the complex of the hospital. Mayroon na pong dialysis center. And Mga talaga. yun na po. Depende sa severity or critical illness. May plano po ang city regarding sa rehab. Meron po. May ordinance na po siya. Proposed ordinance, I don't know if proposed ordinance, meron na po. Kung ano po siya, with Dr. Arnyola po. Ano po ba? Doc, ano yung narinig kong ang problema sa Naga City General Hospital? Okay na yung budgeting, yung facility. Ang problema, yung staffing ng medical mga specialist. Actually, it's not only for Naga City General Hospital. Ang problem sa personnel, sa manpower, it's throughout the nation po yan. Hindi lang issue yan ng Naga City. Yung sa nursing, shortage. Shortage po. Kaya bupaga, kung mahiling nito ang mga nursing school, nagdadakol naman ang enrollment po. So, Pero may program how to mitigate or catch up with the shortage, Doc? ang standardization kang salary po. Ang ano po baga kaya ang Naga City is, second class city. So, dahil kita nagka-follow duman sa national, But there is a Magna Carta, I think, regarding sa A1 classification for health worker. So, pag in-apply ta po yan duman, magiging standard na po ang salary. So, hopefully, baka mag-A1 po ang health worker sa 2024. So, parehas na po ang sweldo kayan sa BNC po. Any questions pa po? No more? So thank you so much po, Mr. Don Disinosin and Dr. Joseph Sanchez of Naga City Hospital. So that ends our public presentation today. Maghirilingan po ulit kita sa Lunes, August 14, 2023 at Carolina Elementary School. Hapon po, 1:00 hapon. Tama po? Alright, so thank you so much po sa satuyang audience, sa Paradangog, as in sa Zoom. Audience na po and viewers sa Zoom and FB Live. And of course, sa tuyang presenters. Thank you so much. This is Shinri. This has been your host, Shinri. Thank you so much.
kasaysayan, aloy ng panahon. Ikaw pinangaran sa kahoy na mapusuhon, naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangitan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasing ko sa kagabsan, mga balaog kagaglalang. Sarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapag